Kanyang laki din! Makasugat ti panagkita ni tatang mo kanya, Rosa. Baybay amlatan ni tatang ko. Di mon ikaskaso, Puldo. Kanya laki din ni tatang mo. Kagurguran na nga awan mo madingar aramida kang kuana. Masikuran ka nung arod kan kang agtugtugaw latan iti sangwanan ti laptop mo. Anya? Inlawlawag kumaten kan kuana. Asaan ka nga agay ayam laeng iti sangwanan ti laptop. Imbagak ngagtrab-trabaho ka. Di mo kumatanim bagbaga, tadi na mo maawatan no anya ti trabaho. Jakman ammo kini tatang. Uray ka sa ti panangipalawag ko. Pulos adi na lata maawatan. Di mo ibagbaga may sa kamandura. Di na mo maawatan day tabakay. Kaya't ko apal si itan dayay apul daw. Tunggal lumabasak, nakasangaw iti laptop. Aday ta ka man ako nakaw. Day talag dil-dilaw tar aramidom. Kasano ajak dilawan dayay amanugang mao. Agmalmalam anak kasango iti laptop. Agmauyong ang tiawanan bain. Apay anay bagam nga agmauyong ni Puldaw. Kasana, pasaray umisam. Kanagtantanamitim iti sangwanan ti laptop. Anya? Jak maawatan dayay ataaw. Umisam kanagmisaot iti sangwanan ti laptop na. Ay, agmauyong dayay nga asawa ti anak ta. Ay na, di mo kumasawan ti kasta, Mariaw. Mga noad dala pampanunutan na. Iso anak ko nam nga umisam kan agmisuog. Manipod na ikamang dayay ataaw. Santa pa'y amaw no anya talaga ti panggadan na. Nabiit pa'y laeng anay kamang ni Puldaw. Iso asaan ta pa'y nga amaw no anya dagiti aramiden na. Ay, kaasila ang ni Rosa nga anak ta. Nakiasawa iti bagtay. Kumusta ni Bayaw Puldaw, kasinsin Rosa? Adda iti balay kasinsin-alan. Apay aya akom kumusta am? Ay, kumusta ka? Tamangan magsakay. Apay anak ko nang magsakay. Saan nga tama sikuran nga dalatan ni Jibalayaw? Jak pa'y makita nga umarubayan. Makumikom laeng ni Puldo kasinsin-alan. Di yulatan ikaskaso no anyaman dagiti makitkita yung. Pasensya ka na, ang masikura na ka mang kikita kin ni Bayaw Puldaw nga dalatan iti Balayaw. Agpada kayo kin ni tatang amasiksikuran kin ni Puldo. Uray ilawlawag ko kada kayo no anya ter aramiden ti asawak. Saan nyo matla maawatan? Ha? Uray adda iti unag ti balay mi ni Puldo. Agsapsapul latta. Anya? Saan akaskin ka nga istambay kasinsin-alan? Naglaing kang agdilaw. Ngumawan mo't tinatalgad apang gadam. Kasinsain? Saan akaskin ni Puldo? Nga uray at dalaang iti unag ti balay me. Agsusweldo. Nay, si kamot gaya ang Puldaw. Una nang, umay ko idagas na iti karni ti baboy aginatang ka. Imbagla si danyo ka ni tatang. Ay, agyaman ak Puldaw. Sigurado ang maragsakan di tatang nyo ang makasida iti karni ti babaw. Awan anyaman na nanang. Nay, sana kung nagbayag, agawid akaon. Wan baraw, ulitag manan ti agyaman. Nabsugak abakag. Nasaya at nga ron no kasta, Maria. Ay, gayam. Adabit pa panaka. Si kapay lati makam mo dito'y balay. Ay asino nga itaaginaw kadagiti pinggan anangananta. Ay, katsikan ati aginaw. Naglaka trabaho na ita. Masadutak nga aginaw. Inawam tulaangan no sumangpet ka. Anya? Wen, kaya't ko ti maturog tanabsugak. Karne ti baboy ko naman. Nagganas. Agmerienda ka pa'y. Amok amabisin kan lakay. Nagyaman ak bakit? Ay na, mabisi na katalagan. Makabanog magkatag surat iti script. Isungarod ang nagaramid akon iti meriendam. Tamok amabisin kan. Ay. Ha? Naglaing kan, Senyor Puldaw. Ti anak ko pa yan, ti maghiyawat iti meriendam, salbag ka? Tatang. Si kamot gayam tatang. Anya ti kaya tasawan daytoy alalaki. Iyawat mo amin, akasapulan na, anak ka? Ay, saan tatang? Agtrab-trab. Ay, awanan ti adu pa ya sa Orosa. Awan serbi daytoy alalaki, tapapakpakan laang. Ha? Hoy, Senyor Puldaw,
danugak na ita subsub mo. No di ka pa'y latumakder di ta sangwanan ti laptop. Tatang, Na, nakakaasin ti anak ko ngagdarab-darabahaw di ti unag ti balayaw. Idinto ta sika. Agtugtugaw ka ngagmalmalam iti sangwanan ti laptop mo. Huston, tatang. Ay awan babain mo ana ikamkamang. ha, Taday talatan agtugtugaw ti aramidam. anya? Sinalbag na jay apuldo. Parigatan na launa yan ti anak ta nga agtrabaho iti unag ti balayda. Manyalakit din ni Maria. Agpungpungtot ka man na simbang pwede ito'y balay. Kasanumet nga man, masyanak iti anak ta. Iyawat na amin nakasapulan ti asawa na. Ay nagbain ka kumamot kin ni Puldo amanugang ta. Awan madengar aramidin na. Nagsimpag kan saan anaimaw. Anya? Kat no ni Puldaw tinangtad iti karni ti baboy asin data. Anya? Kabos-bosor mo ni Puldaw. Ngam iso mo ti makatultulong ka data. Uray mula impugi tinagsida iti karni ti baboy nga intad na. Sigurado ka? Nga iso tinangtad iti karne ti baboy asin data? Wan ko naklang arudaw. Aya? Sumanao ka. Ngam di mo pa'y amuan ni Puldaw ti mangmangtad iti si data. Di mo latan ni kaskaso dagiti kaaruba bakit? Di damot amo aman nurat hap. Manangum si ngamin dagiti kaaruba. Pakibiyangan da amin agaraw ta. Saan tamat abibiyangan ida, lakay? Ay na, agsakit latirek nam, natutupam ida. Di ka latan nagsasaaw. Tinapatag, agbiag ta na sayaat. Lakay. Ala, baybayam lata idan bakit? Sawon dati kaya't dasawan. Day, madamagayam ti siya tiyo Way nangkil Mariaw. Agtugaw ka ata ginom tayo kiday. Ay, uun, akan. Arak ko naman. Kakadwa, ikanyo iti arak na angkel kaw. Iya si Degyo ray tapulutan tayaw. Agiyaman nakbabaraw. Naimas ti pulutan yo Pasiga karne ti babaw. Way nangkal. Agpulutan kay ti karni ti babaw. Kakaisuna na ka daw. Ay, gawin na baraw. Sapay paborito kapulutanan ti taba ti babaw. Senyor Puldaw. Anya laki din ni tatang. Inawagan nakmanan iti Senyor Puldaw. Day tamad ang laptop mo ti sang-sangwam, senyor. Napatpatag ka din day ta ang laptop mo. Ngam ti asawam, Amagano kakaidaan ba yan day ta ang laptop mo? Tunggal lumabasak dito balayaw. Nakasango ka iti laptop. Apay nga gisam ka? Makapaisam ayate bagbagakan ka, Senyor Puldaw. Imbes kumaanapan ka nagsapol iti trabaho mo, tapno adda pang biyag mo iti anak ka. Pangalalami iti kwarta agas gastusan yo iti anak ka. Siguro, dragload ka niya. Anya? Ewan no. Huldaper ka. Iso nga dalata kwarta. Anya laki din ni tatang. Tatang, agawid kayo. Napartag kayo manang. Sigamat, Rosa, anak ko. Ito lang manay na naginumak. Narigat no awan ti alkohol, iti bagay ako nada. Tatang. Ay, dahil tao yasawam ti bagbagaam. Tadadailan ti ulo na anak kao. Nakatugaw nga malmalam anak kasango iti laptop na. Pasarayo misam ka nagmesoot. Agsasaw nga agmaymay siya. Kasarsarita na ti laptop na. Ay natatang agawid kayo kit din. Saan abagtit ti asawa? Ay, no saan na bagdait? Apay nga raw na kasarsarita na ti laptop na. Pasarayag katawa. Huston, tatang. Engkay kit di maturugan. Hoy!
Di mo man kanunungan daytoy adyables nga asawa Rosa. Na, Apay, di ka masikuran ang makakit-kita ken kuana anak kasangulatan iti laptop na. Ha, desno kaktupay. Apay, di ka matan bumangaw, Mariaw. Maditirik na bakit? Anyat marikrik na, Maya. Nasakit entero abagay. Ay, sus, agurigur kan siya matan lakay. Ewan bakit? Nabaraak? Maulawak pa ikit Anya, Imaton sa payan ti presyon ti dara. ay kasanong arudaitan, Mariaw. Itaray na kumahay jay ospital. Ay, daitan di parikaut lakay. Awan na ramatan na kwarta. Andiyan nga awan. Adamot ni Pilar at tumboy nga anak ta. Ingka dumawat iti kwarta ken kuana. Ay sabagay. Baknang dayjay nga anak ta. Tada negosyo na. Nagpintas ken nagdakkel ti balay na. Nagagatumat nga main. Sana kaskin ni Puldo. Aday tala laptop na ti sangsangwan na. Bala, mabit lang araw tinak dumawat iti kwarta, iti anak ta. Malakar ti nga tapno may taray na kao ni jay ospital. Tanay, dandanin nagpugsat ti angas ko baka. Ay nananang, awan maitid ko ang kwarta. Basol mat lang ni tatang, nung apa yan nagsakit. Nagbarbartik mga amin, hindi kalaman. Ito, ang sakitan. Ang mga nagpampambar lang ang masakit. Tapno makadawat kayo iti kwarta kanya. Ano, agawid kayo kitin. Ang nas ka na maitaray iti ospital ni tatang mo, anak kaw. Nangataw, tigurigor na. Diyak kaya timang tad iti kwarta nanang. Ang mga nigatang lang ni tatang iti arak ti kwarta daw tawatin yun. Anya, kay dumawat na iti kwarta kin ni Manang Rosa. Marang ikan na kayo. Ay, anya kumangay ti kwarta da anak kaw. Si kang rutina sitgak ta ado ti kwarta. Uray ado ti kwarta. Jak kayat ti mangtag. Jak mamating agsakit ni tatang nanang. Anya, nagsakit man binang. Gungguna na. Pingamin ngagbartag. Ay maulaw akong bakit. Dandanen mapugsat ti angis ko. Naska na maitaray ako ni jay ospital. Awan mat nga rin pagbayat ti iti ospital lakay. Kunak manunapan kay jay balay da Pilar at tumboy nga anak ta. Baknang dayjay nga anak ta bakay. Nagapu ako ni jay balay ta. Ngamawanintan na kwarta. Apag pa-hospital mo. Aniya? Jak pa'y nagustuhan timbaga na. Gunggunam ka na uta nagbarbartag ka. Imbaga ni Pilar dayta. Wan, binanawak adagos ije balay ta. Naimot day nga anak mo. Nga uray baknang. kumpet ka na imbag kanyak tatang. Siya kunti mangipan kan ka ije ospital. Aniya? Wen, namwak ang masakit kayo. Iso siya kunti mangitaray kada kayo. Awan ko tami apagbayad ijay ospital. Ala, diyon pagparikutan day tatatang. Siyak ti agbayad iti magastos yo iti ospital. Aniya? Wen, iso nga awanan ti rumbang apagdanagan nyo. Ay, agiyaman nak. Tadandani ako naging bagbagan. Kunak namataya ka. Nagyaman takin ni Puldaw. Ta iso amin tinaggastos dito ospital. Ha? Ay, nangalaan na nga iti pagbayad na dito ospital. Kaya diya'y may lalaptop na. Tisang-sangwan na. Manurat iti radyo kan drama iti YouTube ni Puldo, tatang. Iso akanayon nyo ang makita na kasango iti laptop na. Aniya?
manurat iti rayaw ni Puldaw. Wan, tatang. Uray no adalaang iti unag ti balay mi ni Puldaw. Agsusweldo lat na. Ay, sasapaw. Kababaen, dagiti imbagbagak kontra ken kuana. Nasingpet ken man nakaawat ni Puldo, tatang. Ay, mababae na kahon. Iso asa na rumbeng akad ngam jay tao lakay. Sadot, makapabwisit kung kunam. Ngam iso mo tinangitaray kan ka dito ospital. Iso pa'y tinagbayad ka dagiti agas mo. Imbagpay ni Puldo ana ikamkamang laang tanakatulaw. Saan kat akaskin ni Pilar atumbol nga anak ta. Ay, adda kwarta nang agpaysaw. Ngam di namot amaw titumulaw. Ayan ni Puldaw. Ay, kidawak iti pamakawan ken kuana. Ay, kababaen da ito, ingay naramid ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anyalaki din! Anyalaki din! Nalpas tayo anangal daw. Si kanti makaam nga aginaw kadagiti nanganan tayo, Leia. Wala nang. Agdigo saktad da papanak. Sa di naman ang tipapanamon, mapan ka man nga ta makibinggon. Dinak man pakibibiyangan si Kahulyo. Dinak paritan amapan makibinggo. Gaputa mairan ranod kamat iti pangabak ko. Di mo amaw, ajay ingatang mo itay iti sigarilyom. Kat nangabakak dayjay di kalman. Anya? Iso adi kan sumanao kunakmag. Amangan nuday ta pa nagsasaom no kastoy nga grubrubwata. Kat isupay ti mangtad iti malas kanya. Anya? Ay nananang, dinggin nyo kuman ni tatang. Sardingan nyo kuman dahi ta pa nagbimbingguyaw. Agpada kayo la iti amam asao-asao. Ngum nanang, amangan no dagi pulong kadagiti pulays. Nagsugsugal kayo di balay daan ti Luisa. Narigat ay. Ha? Tila sasawom si Kaleo. Ala, aglisi ka iti dalan ko. Amangan no imununan dagiti kakadwak. Saan amabalin amaladawak? Sa litra nga ba? Ada kurkurang na. Numero 13. Yaw, anya. Awan ka di pa'y tinagbinggaw. Ay na, ay, nakarugi kayo gaya man. Nay, imbag man tanakaw may kakura. Kunaklakit din, no saan ka makaumay ita. Ngamain, itay kami pa yan ang rugay. Ay, umayak at talaga anana. Saan amabalin sa anak nga umay? Naladawak laeng, gaputa sao dagijay agama itay agrubrubwata. Ay, kasta ka day. Malangarudan, agyaplag kamutan iti cards mo. Tapno ado tayaw. Aguray kamut anana, pag ginanaundak pa'y mut Ay, saanun? Ina na nga, agyaplag kakit dahin. Nagbayag kan. Okay. Sakman mat nga rod ti agbula. Oh, sigay. Rugyam nga rodan. Umuna abula. Sa letra ng O, kalbo, 70. Anya matanday ta pa nagbulam si kakura. Kita manday to bay sa dosina kadkaw. Ultimo bay sa awan pa'y kalbuna. Relax ka kadina na. Daytoy may kadwa bola. Sigurado nga addan di takard mo. Oh, daytoy. Second ball. Sa letra ng I. Sayot. 16. Ay, ang yabatan. Kita man daytoy cards kaw. Awan 16 na. Ay, nagalas di pa nagbulam. Ay, nanana, relax ka kadi. Ay, relax nga ibagbag ang magkura. Mala, yag mo manday ta pagbulaan. Tasyak man lang ang tiagbula. Nagalas matan, dagiti numero nga iruruar mau. Day, si kamot kayam ti masabat ko, kura. Wan, tata. Narabian ka. Kan, awan pa'y silaw mo.
Sa dino ay tinagapuam. May dugmam kan tulaki day. Sa dino kumapay ngay tata, no saan nga ijay balay da kumarik Alwisa. Kun nairwama kon amarabyan dito'y kalsada. Iso asa anak ang maidugmam, tata. Nagbibinggo kayaw. Ay na, imbagpay kada kayaw, marabyan kayo ijay sugalan. Gamsyak, kadayo nakmat amarabyan ijay bangkag. Kasta talaga, tata. Mala, inakon tata tanay. Awan silaw ko, kat nasip ngutan. Ne, di manon di talapayag mo tiis mo asimungad ako ra. Alangan mo. Siguro nangabak ka niya. Siyempre nalaing da ito asawam. Nalaing asasaw. Saan ang maala itilin na ingan tisugal? Unyag paiso nanang. Nung mabalin, sardangan nyo kumanday ta panagbingbingguyo. Ngamin, uray kayo lamarabrab yan, kapoy tiday ta. Uwin nga rod nanang. Di kay ka di mabaing. No na ipadugmam kayo iti kalsada. Gapo iti dayta pa nagsugsugal yaw. At dayta, dagiti anak mo, ti magbagakan ka nga inada. Anya, kasangsangput ko pa'y laang. Ngam sao kayo manan asao. Makauma kayo. Ay na bakit? Palagi panda ka laang. Gaputa di mi kayat amay sagmak ka. Ngam no di mo kayat adenggan. Ay kat adakan ka daytan Yaw, sinay, isimpayong dagiti kalsiyam. Tapno agrugi tayaw. Na kayo kay sa litra ng aw. Posisyon ni kumaray, kini kumparay, namat maturog da. 69. Ay nasi ka na Maria. Simpaam manday ta panagbulbulam. Numaaba ka klayta, basol mo. Anya? Tilan tumit ngamin ingkay bagbaga. Kitaam, oray may sala kumaa 69. Awan pa'y mat. Anya kalakit din ay akura. Tangaw ko lang dayjay, si kamada. Ay nanosyak tibad mod. Dinak marabak-rabak akasta. Ang mga no amin kayo dito'y kat pagpapasak itiungot ko. Anya? Nay, si kamanan ti masabat ka. Kura, narabyan ka manan. Na, apay ngayon di ka batan matagtagaray. Mabalin mat asabaten naklatan nga uray saan da ko nakasarita. Apay ngamin ay ano marabyanak. Anya ay ati bibiyang yo, tata. Anya, kaano lang idinasabat ka nagmayat ti panagdaydayan mo amagmag na. Ay ngamita, kas kalatigrean na sabat ko dito'y kalsada. Anya? Ay siguro. Naabak ka itibingguan niya. Laklakayan kala asao-asao. Magnakamanlatan sumanao. Itaman pa'y akas na tilangayo ang nagawid nanang kas kayla tigre. Di nakasarsarita si Kalea. Diyak kayat nga da sumanaw. Noawan na saya at nga ibagam. Pumanaw kan. Anya, siguro naabak kayo itibingguan niya. Di nakasarsarita ko nakmat. Awan bibiyang yun no kastoy tilangak asimang pat. Ay nananang, no di kay kumangamin na panakisugal, di awan ko matiparikot yo ita. No inggatang yula kuman itinaimas asida hindi kwartayo ngayon paabakyo. Di nasayaat ko ma. Bawiyak amin inton bigat di naabak awan 5 ko. Sigurado nga ag-triple day jay. Anya, gaputa na abak ka ita, di ka mangrabiin. Nalpas kamin anangan, ngamsi ka, adda ka kid din dito'y suli na kami suot. Di ka man sao asao si Kahulyo. Laklakayan kamot anak ang niwat. Anya? Di nakawis-awisin amangan. Gaputad da bukod ko apanunot. Mga naklatan o mabisinak. Anya? Sika lang arudan ti aw-awisin amangan. Sika pala ti makapungtaw. Jak nga rod kayat nga da sao asao no kastoy nga da pampanunutak. Nawatam! Nawatam! Anya? Ay makaamu ka man langan. Naabak kalay ti binggaw. Pagpapasamkit din da tao. Nay, nagsapa kayo mutay na nakarubuat nanang. Sa dinong iti papanangyaw. Awan bibiyang mo, Leo. Di mo dadaulan ti aldaw ko ita. Nanang? Jak kayat ti sao asao. Nanang, diyo ko na mapan kayo manan agbinggaw. Nagsapaan pa ilang. Ay, no adda award ijay sugalan. Da kayon timos punctual nanang.
Sardengan nak ko na nay. Masapaak ang mapanagbinggo. Gaputa kayat ko abaw yan, J15 anaabak idikalman. Anya? Ay, talaga gaya manamnamaan nyo ti makabaway. Ay nananang, ang mga nuday ta pa nagsubliyo ita, kit manayunan pa iti maabak kada kayaw. Kasano nga men ajak mabak? Kat pasigmet ang makamalas amin nga ibagbagayo. Anya? Iso apang nga asiyo man, no kastoy nga grubrubwatak, di ta kumabwisitan. Nay, si kamot gayam na ita, kura. Sa dinungay ti papanam. Kat sa dino pa'y ngay, no saan nga ijay balay da kumari Luisa. Anya, kaya't mo asawan, mapankan agbingaw. Anya pa'y ngay, katwan anana. Anya, ay nagsapa kamutan. Awan tinasapa, awan nala daw. Di kakit sao asaw dita. O may kakit din. Anya, Kayat ko abaw yan, J15 anaabak idikalman. Sigurado nga ag-triple ti pangabak ko ita. masigurado mga raon. Wala na. Iso tinaitagtagainop ko idirabi. Iso ang masigurado. Anya, Ne, apay ngay. Jakmet lang mga bakan. Maikamanon around sa daytoy. anya nga'y kura. Di ka matla mga bakang. Iso asaya atem man ti agibola nana. Amangan nuday ta panagbulam ti makamalas. Anya, Di ka sumanaon no agibulbola ka. Agtal na kalaeng. Iso day ta ti malas. anya, malangaraw. Yag mo ti tayam tanay. Si kalaengan ti awan taya na ijay tenga. Anya. Awan siya kwarta maun kura. Apay ngamin adiskumpyado kaayana na Maria. Adda kwartak. Ay kahit irwar mo nga rudan na. Naabak lang nga roden ti tao. Pilitem pay laeng nga agiparwarak iti kwarta. Masipat kansan abak-baketan. Agawid ak manlangan. Ay, salbag kiti. Ne, itaman pa nasapa ka nagawid bakit? Ngamin, tunggal agawid kang agapo iji pagbibingguan niyaw, nasip nga taon. Di nakasarsaritang Hulyo. Napudot ti ulo. Ang mga numatungpa ka. Anya? Kahit, anya ngay bakit? Nag-triple J15 maw. No kasta, ada 4-5 mo ita. No imbagak adi nakasarsarita. Di nakasarsarita. Ha? Ha, nagungat kan. Apay ngay akasta kamutan. Naabak nga rod amin a kwartak. Nalawag. Kung kuna ma, di ka imbaw na mapanagbinggaw. Uray dagiti anak mo. Palagi panda ka, ngam talaga anatangkan ti ulom. Anya? Naabak ka lang arudan iti kalman. Ngam inulit mo manayin. Gaputa siniguradong magsubli di kwartam. No di ka dumble ah. Anya? Ha? Di ta ka manlangan. Di nak-isturbon. Inak maturog. Simumpit gaya man ni nanang tatang. Wen, ngam napudot ti ulo na. Naabak manan iso akasta. Kahit sa dino nga rodan nga itinapanan na. Ada di silid. Inturog ng tipungtot na. Ay, anya lakit din ni nanang. No inggatang na iti masapsapol dito'y balay di kwarta nga impabak na. O, di na saya at kuma. Husto lang. Barang no isuday tan, tipagnakman na. Ay, mga bakakon. Nanang, bumangon kayon, tamang rabi tayon. Nanang! Bingo! Bingo! Yaho! Yagyon dagiti kwartayo. Nanang! Ay na, nangabakak. Yaho! Anya ka din ti mapaspasamang kada kayo, nanang. Ay, isturbo kamat. Nagmayat di tagtagainop ko. Ngumadda kamat amang ririing. Anya? Nagmayat di tagtagainop ko. Nangabakak kano iti jismil. Agasam manday jay. Anya? Gapo iti kinaadik yu iti binggo. Isupay yung ti matagtagainap yu. Nga oray lang ipukaw yu, nanang. Ha? Ken gapo matlaang iti binggo. Dakkel tinagbaliwan yun. Saan kayo pa yun ang makasarita iti nasayaan? Anya? Itaman pa, nga da ka dito'y balay. Di ka kadimapan makibinggaw. Saanan lakay? Nagsingpot ka man ita. Diyak kayatin ti mapanagbingko. Naamiris ko.
nga awan na saya at nga ipaay ti sugal iti biyag ko. Kada tayo. Ay na, kamodyanan na. Naamiris mo matlangan day tabakay. Iso siguro ang nagsasarunoan na abaka. Tapno pag nakmak, kan maikat kong day di abisyo. Ay, nasayaat mo kasta. Awan tinasayaat nga ipaay taken ka. Kaniti pamilyam. Kayan may sa, gapo iti dayta, mamimpinsan ti panagbaliw mo. Di da kan makasarita iti nasayaat dagiti anak mo. Basig a binubugkaw no kasaritam ida. Di kay madanagan. Manipod ita, jakon mapanagbing ko. Ikarik dayta, lakay. Malala. Pagyamanak unay dayta. Ora, bakay. May ako na dito'y balayaw. Gaputa di kamutin mauray nga umay ijay balay da Luisa. Nana, Ay, di mo pa ila nabaway ijay naabakan ka. ay, uray sana, nana. Kan di na kun maawis nga umay agbing ko manipod ita. Ha, Naamiris ka nga awan na saya at nga ipaay dayjay itibiyag ko. ay na, mangrab-rabakan sakit di ako ra. Seryoso ak nga agsasao, nana. Iso ti New Year's resolution ko dayta. Liklika kong ti mapan agsugal. Iso asika, Nana Maria, sardi nga mutun. Agbalbaliw tayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Tatang, nagdagaang ti panawon ita. Anyalakit din. Ketuan met, talaga nagdagaang kaputa samar ita. Apay aya, pakasikuram. Gagangay na, tapanawan na nga road anabara ita. Anyalakit din ayalakay. Amok no apay amasikuran ni Alona nga anak ta. Gapo iti kinabara ti panawon. Apay, anyamat ti amom arason insyang. Gapo tabanumanen nga aldaw asaan ka nagdigos. Anya? Katuan may, sa balin ti payud mo. Gapo tadi ka mula agdigosan. Ay na, didakman pakasikuran nga agina. Agdigos akto na kayat ko. Sayang lang ti tanong mapagdigos ko. Isupay amaksay ijay bubon apagsaksak duwan tayo. Anya laki din ay asikuryo. Saan na sayang, tatang? Awan mat bayad ti danom tayo ah. Basta didak pakasikuran. Agdigos akto na kayat ko. Nawatan niyo. Sige lang, pare Ruben. Aginom talaang. Kakaiso na akaalalak tay bayad ti inlakok anatang. Ay katwan na pare patay. Oh, ato yung tipulutan niya. Nagyaman kami insyang bakay. Nagbanglo kalaki dinaya. Ay nalakay, nabangluak at talaga. Gaputa kadigdigos ko. Sigay, panawan kayo pa'y dito. Wan mat nga agpaiso paray. Nagbanglo ni bagat mau. Ngam, apay ngay. Ne, apay nga. Ay, kabaliktaran samot ti angot yu adwa, paray. Anya, siga talaga pare. No anyala ditan ti madmadlaw mo. Anya lagi dinaya. Aginom takitin. Ay katwan na paray. Inumlat ta nga raod. Nasaya at tanadanon kang agtugtugaw dito'y arubayan nyo patay anak ka. Agsarita taman. Kitno di kay mo't sumardeng nga agsao tatang. Kasanungay ako nayo nga agsarita tayo. Ay nakumarumanan ti kinapilusupom. Anya lagi din aya ni tatang. Agkurtrit man anday tamuging yaw. Anya ngamin aya ti kayat yu apagsaritaan tayo. Ayin siyang bakit. Mangyag ka man iti kapimikin ni tatang. Wan lakay! Aw, anya ka diti bagayo tatang. Sinapsapayo matimay diti balay. Ay, napatag ti kagara kanak ka. Sinapa kong timay tapno maabutan ka diti balayaw. Oh, lakay. Adto yung tikapiyukin ni tatang. Idisuklatan dito lamisaan iti sangoyaw. Sige, panawan kayo pa'y. Agyaman na, insyang balasang ka. Itatatang. Anya ka diti bagayo kanyak. Akasla naka-importante launay. Talaga amat nga importante ti kayat ko nga ibagaken ka ita. Nagimas ka ti kapin aya. Ibagayo kit din, no anya tay tatatang. Ti reklamo na giti kabalay mo ken ultimo ka arubayaw. Naa,
Anya ko matireklamo dagiti kabalay ko tatang. Nagkagatak mo't ang mapanaggarden ah. Jakmet ti di question na randay ta. Kaputamok met atalagaan nagagat ka. Agam dalusan met kumatibagi maanak ka. Nagmurseng ka nakitaan. Agdigos ka met ah. Ay na, sabali at talagan ti payud mo. Oh, inya lakid din aya. Masadutak tatang. Malaminak. Di mangidadang ka iti pagdigos mo. Basta agdigos ka. Imbag numarakop mo pa iniin siyang abaket mo. Nukasta mo ti payud mo. Anya lakid din aya ni tatang. Adda ka din yalon, agayim ko, tatapat ti. Adamat Maria ang balasang ko. Sumrag ka. Adda di tao nagtigayim mo. Ay, saanim tata? Pakibagalatan taurayik dito ruwar ni Alona. Aguray ka. Nanananane. Apay nga aputam taagong mungay. Kung amin tata, nasakit namin ti agong ko. Isong ap-apo to. Na. Sige tata, mapanakon iti sirok daya kayo. Pakibagalatan kin ni Alona nga adda. Na. Naglukon. Agapot kit din ni Mayriam. Kasla nagbangsita kiti pa nagkunana. Ensang bakay, sumango ka mo't akanyak. Mailiw akon kang kabakay. Anya lakit din aya, maturog ka kit din. Rabiin, masapa ka pa'y abumangon inton bigat amapan iji garden. Ay aglin na ilo tapay mo't bakit? Anya kalakit din aya. Nabanukak pati, maturog takit din. Ay, makapasarwa mo tangot mo. Kasano ko mga agin narakot tangay. Adda ka di ibagpagam bakit? Anya kalakit din. Awan, maturog takit din. Inton maminsan tunday ta ibagbagam alin na ilo dita. Apay anak kami suot ka, pare patay. Adda ka di parikot mau. Adda pare Ruben, nagdakal. Anya day taparay. Apay nga taparay, saan mo tinakayat ni bakit ko? Ti agpaarakop kanya. Apay nga ta? Ibagak paray, ngam di ka gumurgura kanyak Anya ti amom pare Ruben, imbaga ka din ni bakit ko, tigapunakan ka. Anya lakit din paray. Saanan ang masapol nga ibaga na kanyak ti makagapaw. Anya nga minti amom ang makagapo ang nagbaliw ni bakit ko kanyak paray. Mailiw akong kankwana, ngam di namot kaya tagpaarakop kanyak. Agdigos ka ngamin paray. Uray kita Isupayin amis mau ti umarakop kan ka. Basta agdigos ka. Anya? Apay patay, anyat masapol mo. Nakaumay ka mo dito'y balay. Dakkel nga ron ti parikot ko tatang. Anya nga minday ta aya. Adan samot sa baling aramidan ti asawak tatang. Anya laki din. Apay mo't anak ko nam ti kasta. Kasano? Kadi namot kayatin apulos ti agpaarakop kanyak. Anya laki din. Ay, day talang, ti pangibasbas saram iti kasta, asuspetsam. Kituan tatang? Amirisem ti makagapaw. Tadi kakit agsususpetsa iti isaan apud no, anak ka. Anya laki din aya ti kastoy tatang. Sapay talaga ang mailiw akong kinibakit ko. Maup-up lang day ta nga iliw mo, no makarikna ka kumamait patay. Anya kumangay ti mariknak tatang. Tilaeng met nalamiis a panawon ti marikriknak. Gaputawan met ti kain narakop ko. Nang runa no kasjay arabi Ay na anak ka. Sana kayat ni insang abaket mau ti makin narakop. Ta agatling et kamay. Anya laakit din. Sa anak met nga inanglit at tatang. Awan tupay maangot ko anabangsay. Ay anya laki din. Na-immune kan. Gaputa angot mo day ta. Ay agawid ka man. Tay kagdigos. Tapno kayat nakaakaida ni bakit mau. Paray, apay ka di nga inawis na kita dito'y balayaw nga ginawm. Anya ka dito okasyon. Awan pare. Anya lakid din aya. Apay, masapul ka di aya nga adda okasyon. Aginom takid day. Piala pagpapudot kaw. Gaputa awan met kain narakop kaw. Anya, kat agin narakop kayo ngamin kan ni Mariin siyang. Tay tangarod ti parikot ko. Kat na istoryak meten ken ka iti naminsan. Naatapan ni bakit ko kanya. At dan samutin sa baling ay pangpangruna na. Di ka agatap iti maday, paray. Nalabit nga adalaeng makagapo no apay. Kat day tatitakwatam ita. Anya kumangay day ta ang makagapaw. Sigud mo't asaan anaatap kanyak na insyang. Idi siguro day ta paray. Idi managdigos ka pailaan. Anya? Nakaluto ka ka din,
siyang bakit. Wala kay. Ala, sumango kan iti lamisaan, taumuna kan amangan. Mangan kamin to, inton madamdamakin ni Alona. Saan kami pa mabisay? Anya lakit din. Apay ngay akasta? Kasla didak meten kayat akalanglang amangan bakit? Apayan? Saan mat akasta, lakay? Ngem di mila maiturad ti sumanguken ka. Gaputa umati buor meten ti kinaanglit mo. Anya? Apay? Kasta launayan ay ati angot ko ta ultimo panangan ket di dakon kayat akasangaw. Ay nalakay namin anon nga imbagaken ka dayta. Imposible met adi mo marik na ang naggatulan ti bagbagim. Gaputa na bayag unayon adi ka nagdigdigos. Anya? Ay ngam, kalayon nga rudmat ang mapampanugak nga gapu ijay garden. Ang mga numapas maak bakit? Makabukan no di mo kaya tidungag. Mas daaw kan tula siguro no awanen mayat nga umasidagkan ka gapu iti kinaanglit mo. Anya lakit din ayati kastoy a tao. Nakarupot ka din na mapanidya pagadalan anak ka. Wan, tatang, apay ka di. Agpaili agidantan nga agudong. Ha? Kwa tatang, apay, nakarubot kayon? Di kay pay mutla nakasukat. Sabsabali ti angot yu. Kababain ka dagiti tattao. Saanen, mapanak madla gumatang iti abuno ken agas dagiti mulak. Marugita anak tumitlaang no agsukatak. Ang nakababain, tatang. Amangan no ibaga dagiti tattao, abaybay anda kayo a pamilyam. Pangaasim tatang, kapay agdigos ka nagpulas, sakbay amapan ka jay sentro. Anya lagit din ti anak ko aya. Wen ka di. Agdigos ak tulaagang no makasang petak amapan gumatang iti abuno. Makaamu ka man laengan tatang. Ng pangaasim, tadi ka gumidgiddan kanyak. Umuna ako. Ay urayan na ka anak ko. Anya lagit din aya. Siyak ti agbayad iti pamasahe ta adwa. Alona, friend. Di mo matininuray ni tatang mo. Tapno agkalugan kayo ko nga. Ay ayaban na kan sa itay. Iso ka no ti agbayad iti plete yung. Mabainak, friend. Nagdugyutan na kitaan ti amak. Di namutan kaya tagdigos. Amangan ngamin numalamin man. Anya lakit din aya day talamin. Ngum numalamin ko ma, Miriam, friend. Agdigos ko ma, ano may papudutan iti dano mapagdigos na. Ngam saan mo't? Kaskas dilat tamot, adi na kaya tagdigos. Anya lakit din aya ni tatapat ti. Nakababain mat nga agpayso ti kasjay nga aramid ni tatang mo. Ay, kanya tigagaram, balasan ka. Napatagsaki day, tas sikapayan ang mismo timay diti balay. Talaga napatag tatang. Ay nagparparikot kami ngamin una yun iti apuyo ani Alona. Gapo iti mangibabay nga aramid ni Pati. Anyaya, ti madingar aramidan ti asawam. Nagbabay ka day? Nakitiksmate? Uno anya? Awan kadagita tatang. Ngam na sa isaya at pay kumaa. No nagbabae, wano nakitiksmate. Tapno na bang lukumalat ta ka na yun. Maawataksan, ti kayat mo nga ibaga balasan ka. Apay, di pa ila nagdigdigos aya. Saan pa'y tatang? Ay mangibabay nga raw. Amangan paikit din no kunaan to dagiti tattao ajak mabagbagaan ti asawak. Iso apang nga asiyo ka di man tatang. Da kayon tuman ti mang bagbagakin ni Pate. Bareng dumngeg kada kayo. Ay, anya laki din aya ti anak ka. Binagbagak din. Kunak ano dimngag. Bayam tapadasek tumanan na bagbagaan ni Patay. Kasangay mo kaya man inton umay alawas alo na anak ka. Anya ngay ti kayat mo arigalaw. Agpayso, tatang? Sagutan dak inton birthday? Un anak ko. Agmay may saka lang arod nga anak mikin ni nanang mo. Sige laang anak ko, ibagam no anya ti kayat mo inton kasangay mo. Kayat ko ti apa nagdigo si Jay Baybay, tatang. Mapantay yung mamut ang langoy. Ha? Ne, kayat kun sa dayta anak ko. Sige, agaw ting tayaw inton kasangay mo. Kitain yung ni Patay, insyang. Alo na, apaw. Mayat tilalangoyan na. May nauna yan. Ha? Ay uwan nga agpayso tatang. Baybay mo't lagayam ti makapadigos ken kwa na.
Wen nga rod nanang, idi pa'y ko mga inmay tayo dito eh. Ano na? Insang bakal. Tatang! Anya pa'y lang ay tararamitan niyaw. Umay kayo na. Nagmayatag lang ako. Wala kay! Sige lang! Umay kamin to inton madamdama! Anya lakit din aya ni tatang. Agdigos mo't gayam no baybay ti pagdigusan na. Ay na, nabannog ka naglanglangoy itay ijay baybay insyang bakat. Nagbayag ket ngamin ajak naglanglangoy iso na ikaw aksa. Kasta ka di lakay. Kat, anya ngay tirik nam itata na kadigos ka. Presko ti bagbagay saan ka di. Ay kituan bakat. Kahit pasensya kan, kunak ngamin no okay laeng nga uray sa anak ngagdigaws. Ngam saan mo't gayam anasaya at itibagi no saan ama preskuan. Katuan mo't lakay. O anya, kayat mo ka di taglangoy ita. Anya lakit din ni bakat. Rabakan nakmalang. Sa dino ngay ko matipaglangoyak ita. Kat awan tayo mo tanigay baybay. Anya lakit din ni Pati. Aglangoy kan ita dito'y takdang lakay. Agpaisawin siyang bakit. Ay na, mailiwak unay kan bakit. Aglangoyak man nga raw, dito'y takdang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Pare Daryl, nakaadukan san itinapasada ama. Parurar ko lang, pare Tommy. Awan pa'y baklod ko nagsubli dito'y paradaan. Sayang ti gasolina. Anya? Ay, wag gayam. Pinaranak ita ni Mrs. Mau. Imbaga na, gumatang ka kano iti sidaan nyo. Anya? Awan mo't imbaga na itay kanyak pare. Kay bagbaga na nga ron, pare. At dalatakan ka no, di mo tong palan ti bilin kan ka ni Bakit Mau. Awalatan pare. Gumatangak iti si daun mi. Ket idagas kunto ijay balay mi no madamdama. Ay, adda pa'y gayam imbaga na. Ah, anya day ta pare? Awan ka nun bagas yaw. Gumatang ka kanaw. Wala. Gatangak to amin da kita, pare Daryl. At tuyan da kita impagatang mo kanya kasi daeng, kan bagas, bakit? Anya, sa anak mo ang nagpagatangkan ka. Ha? Asinaw, tinangibaga ang nagpagatangak iti masidakan bagas, Tomay. Imbilin mo kano kin ni pare Daryl. Iso aginatang ko da kita. Ay, rinabak nakalaang dayjay akong parem, namati ka mo na dagos. Ah, ay sus, anya lakit din daye a tao. Na may saan nakmanan ni pare Daryl. Di ka pa'y laang nairwam iti dayjay a tao. Seryoso ang makisarsarita, ngam awan mo't gayam kinapudno, dagiti bagbagana. Nay, apay, anya tikat katawaam, Daryl. Ay, naapaw, rinabak ko manan ni pare Tomay. Imbagak la gumatang iti sidaan kan bagas da, inaramid na matayin. Anya? Nag-text kanyak iti ni pare Tomay. Nagapada ka nung agasawa ka po kanyak. Kat pakaragsakam nga rod day nga inaramid mo. Wain, nagmayat tiriknak no, damarabak ka. Anya lakit din, Daryl. Nagalas day nga walim. Nagmayat tupay, nagragsak. Wah! Ang isap ataw! Ay! Ay, na natinagin tilabam na nakarda. Ay, sus na ibundaris ang tilinahon na. Ay, awanan kay tibain, Daryl. Matayak iti kastang aramitaw. Ay na, naglaka kaya makikigtot na na. Ay, Saan kay pa'y mo amatay? maminsan pa'y nga aramidam na itakanyak, dakas ka. Manyala ka ni nanakarda. Ay, sa anak amang rabrabak, Daryl. Talaga dakas ka no aramidam pa'y dayta. Ikatam day nga ugalim, Daryl. Imbaga, tasaan ana atake ni kakakarda, iti panangkigtot mo king kwara. Manyala ka din ni tatang. Rinabak ko lang, mate. Nalabos nga ruday ta panang rabrabak mo king kwara. Ah, Inton kwan, nakasarak ka, iti mangdang rantuking ka. awan ti mangdangran kanya. Danag yun aya. Ay, makaamo ka, no di nakdenggay. Relax, tatang. Di kay kadagdan danag. Anya, relax na sasawom dita. Dakas, dahi nga aramid mo. Oho, saan mo tadakas ter aramidag, tatang? Ay, di ka nagkalintagan.
Saan kiday nadakas tinakaro pa ng rabrabak mo kadagiti karo ba? Ay, nusyak ti mapunwan, pagurdosag dagiti sakam. Anya! Apay adito'y pala paraangan ti balay may ti pagnaanyaw na nakarda. Liklikak day di adarail. Jak kayat tirabak na. Ay na, nagalas ti ugali day jay atao na nakarda. Kun nga raw, Vilma. Bakit hanakaw ngamrabakan nakpailaang iti kasyay. Saan laeng nga da kayo ti kaskastana na nakarda. Amin tayo akaruba na. No apay mo't ngamin asaan nga anawaan ni Lenny tinagalas nga ugali ti asawa na. Saan na nagkurang ni Lene amang bagbaga iti asawa na nakarda. Kanayon na atub nga rin ngam itultuloy mutlat ta ni Daryl tinagalas nga ugali na. Amo na lang arudan ang naglakaak ang makikigtaw. Kaya't nansamatan ang matayak tawanan bay. Nagswerte ya kita. Napno ti jeep ko iti pasahero bakit? Ibabanak to nga rod iti batog ti groceria. Tagumatangak iti masapsapul ta iti balay. Wen, bakit? Agawid ka iti pangaldawa. Aglanglang tamangan, Daryl. Wen, Lini. Apay nga? Oh, apay? Awan mo ti preno. Delikado. Anya! Kumpul tayo pasahero. Mga may dungkar tayo. Anya! Sabi nagpartak ti jeep. May dungkar tayo. Ay! Kung na lang. Ay! It's a prank. Kung na lang. Diyan ulit. Ay, awanan kay di baing Daryl. Pinagdandanag na kami ang pasahero. Nagato tinagreklamo a pasaheros kontra ken ka. Gapo idi pa nagrabak mo itay adandani kayon maidong pare Daryl. Anya? Wen, papaayaban na ka ni kapitan ni barangay hall. Agor urayan ijay dagiti nagreklamo a pasaheros mo. Ne? Rabak ko la day jay pare. Saan ngamin nga ang angaw dayjay pare? Napabutngan dagiti pasaheros mo. Anya mo tindag jay pasahero ta nagreklamo da pailaan. Imbagak la nga joke only. Tinasayaat, sangwam laengen dagiti pasaheros mo ang nagreklamo, pare Daryl. Apay nga itakala ang asimangpat. Kuha bakit? Ay, Oh, apay ang nagsinnaay ka. kagap-gapok iti barangay hall bakit? Anya? Apay? Anya tinapasamak ka? Sinong batak dagiti nagreklamo a pasaheros ko iti kalman? Daitan di bagbagakken ka. Madingaminter aramidem. Lablabsem timang rabak. Diyak ka ti mabalod bakit? Anya? Saan kanto na matulungan? Tay balod dak mattaninton bigat. Tiliwan da kong dagiti pulis. Anya? Agpaiso ka di dahi tangay pagbagam. Joke only. Si kamoy, di ka lamaraba kay. Dahi tati paglaingam. Ay, anay ko. Apay ngagsipat ka ngay bakit? Kasla nakapapati dagiti bagbagam. Maminsan pa'y nga ulitom dahi ta sinaan kan. Ay, bakit sana? Hindi nakmat sinsinaan Talagang aramidak dahi ta. No di ka pa'y laagbalbaliw. Salbag ka. Dua abulanen asaan ta nakabayad iti kuryente, Daryl. Nagbasit matan ti mapaspasadaam. 2 bulan pa lang mo ta dito nakabayad. Ay nano saan ta pa'y la makabayad? Ang mga numaput dantan. Anyala ka dandanag mo na ya bakit? Relax! Apay ngamin ang nagbasit matan ti mapaspasadaam. Nagsapa kamat arumwar amapan ang pasada. Basit nga ro ti pasaheros. Iso apasensya ka no basit ti may intriga. Di ka man agulbod, Daryl. Nagado ka nung mati pasahero itay ko na ni Tome. Ay kwa, jay... Iso amas daawak no apay abasit ti maititid mo kanyak amapaspasadaam. Ay kwa. Addan samatan babaem Daryl. Agbababae kanya. Ay, pakpakawan. Di ka man nagpanunot itikas na bakit? Awan ti babae. Anya nga rod ti rason, taapay nagbasit ti maitid mo kanyak anapasadaam. Sungbatan nak itinasayaan. Ay, kasmatla Biyernes Santong tarupam. Apa yan, pare? Ay, na. Una yan day taasin na ay pare Daryl. Kasladak kila unay ti problema, ma. Dakila talaga, pare Tumay. Kasano kadakkel day ta problema, pare? Dakdakkel ng mitisi ka, Anya? Ay, sus, dakkel ang arod, pare. Kasla ka ni busana ng tilubong, pare. Nay, apay ana ibagam day ta, pare.
Kasano ka mamanumot tin taglugan iti jeep ka. Anya? Uwan paray. Sabali mo tin ti jeep aparanda. Imbis at ti jeep ko kuma. Ah, Ay nagriri kami pa yan kanibagat ka. Tabas iti mayin intriga kan kwa na. ay na, parikot nga agpaiso day ta pare. Ay na, di nakpayan kasarsaritan ni Bakay. Anya? Ay outside di kulang buwag pa yan ah. Na ay. Hindi na pa yan ibaga nga I love you lakay. Ay sus. Panagrik na. Kasla sa anak mo tin na tao. Apay ngay pare. Gapo talikliklikan dakbot tin dagiti pasahiros. Saanen a tao ti panagkita da kanya. Ah, maawata ko ti kayat mo asawan pare Daryl. Kasla sa iron ti panagkita dagiti pasahero kan ka. Korek pare. Iso di dan kaya taglugan iti jeep ko. Taglugan ka iti jeep ko, nanakarda. Ay, manjak. Apay ngay? Manjak nga raw. Agluganak laangan iti sabali a jeep apagluganak nga gaway. Angam siya mo ti umuna nga karga dito paradaan na. Uray pay, jak kayat ti aglugan iti jeep mo. Ni, apay ngay? Ay, dagulit ka Daryl. Manjak nga raw. Sa anak pa anak ka first trip, iso nga aglugan ka. Didakan kayat apagluganan, Daryl. Ha? Oh, kita awan pay uray may sa pasahirom ito uneg ti jeep mo. Gapo ta mabuteng dan ngaglugan ken ka. Ha? Nagadaw tagreklamo ken ka pasahiraw. Gapo iti nalabos apan ang rabrabak mo kadakwada. Wah. Diya magkayat at tinagalas nga ugalag. Iso nga aglugan ak laengan iti sabali ajay. Pasensya kan pare Daryl. Di mo jeep ko ti kayat dagiti pasahero apagluganan. Ay na, napnon ti jeep mo. Ay, siyak ko mati umuna nga karga paray. Diyak inayaban dagiti pasahero nga aglugan iti jeep ko pare. Iso apasensya ka. Ngam, nasken nga ibiyahik idan. Kasano nga rodon paray, awan pa'y napasadaak. Ay na, kit awan maaramida ka pare. Siyak mat ti pinili da. Wah, da kayo pasahiros. Iti jeep ko ati pagluganan nyaw. Adda sakit ni pare Tumay, akisew. Amang ano idong par na ti jeep na. Ay, sus. Anya, din day nga ipagbagan pare. Ay, awan sakit ko akisiw. Amangan mo sikat adda sakit na akisiw. Di ta ka man laang eh. Ayan tinapasadaam Daryl. Iintriga madagusan tanay. Awanan ti makmakanta dito balay. Daytoy laang na. Ha? Barya at 30 pesos? Daytoy laang tinapasadaam anagmalmalam? Bayat tinayaw awan na pasahiro. Anya anayaw awan na pasahero asasawam? Awanan ti mangayat nga aglugan iti jeep ko ta mabuteng dam. Anya? Ala, yung kapayla umutang kadag iti karuba iti kwartata. Ay, mabainak lakit di amapan umutang iti kwarta. Basol mo matlaang no awanan ti aglugan iti jeep mo. Anya? But nga mat nga may dagiti pasaheros mo. Oh, anya nga ita? Kwa bakit? Anya nga rudan nga iti kanenta? Ingka nga rod umutang iti tirsina. Ay, manjak! Agawidak pa ilaang ijay balay danaanan ko. Ay, kwa apay ngay? Jak kayat ti mabisinan dito'y balay, Daryl. Bakit pa nga asa hindi nakpanawan Agsubli aktulaangan, no naglimpyon ti ulom. Leksyon kan kada ito'y nga aramida. Agbalbaliw akong bakit. Basta di nakpampanawan Mailiwakan ka no di ka makita. Ay, di nakmalapdan, Daryl. Ipakitampay ti panagsingsingput mo. Wait. Agsingsingput akon. Nakamiris akon bakit. Diya akon agaramid iti maday. Di nakpanawan Please. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Agsarita taman iti naawang, Milaw. Apay ka di tatang? Nakita ka, nagkuyog kayaw, kini Ilay, ijay taltalaw ni di malam kalman. Anya tinarabid yaw, ijay taltalaw. Anya laki ni tatang. Nagkuyog kami ayamit kini Ilay. Ay, di ka naglibak, Milaw. Nakita kayaw, nagkuyaw. Anya tinaramid yaw, kunak. Akwa. Nagsarsarita kami laang, tatang. Agpudno ka man kanyak, Milaw. Babaim ka din ni Ilay, abalo tinatay.
Saan ko babae ni Ilay, tatang? Napasig kami lagi itong galmaysa? Ay, di ka garamit iti may kaniwas, Milaw. Dakis ka laki di ni si mga asawam. Ah? Sapay masil-masilan ni si mga asawam. Napig sa laki, day, tidanog na. Anya? Itay kapay dito'y salas apo manag na ilay. Apay aya. Di daklatan ang kaskaso, nanang. Apay ilay, asino ti pakaburiburam. Anya nga asino ti bagbagayo. Kayat mo kaday, taibagak ti mapalpaliiw ko kan ka iti kalabas. Ha? Nakita kayo kin ni Melo idi naminsan nga aldaw, ilay. Nagturong kayo ijay kasabaan. Anya? Anya ti narami jo ijay kasabaan kin ni Melo, songbatan na. Nanang. Anyat inarami jo ijay kasabaan. Awan, nanang. Anya nga awan? Nagbayag kayo ijay kasabaan? Nanang. Ay, madiday ta nga arami jaw, ilay. Intun kwan, maamuan ni si mga da relasyon nyo kin ni Melo nga asawa na. Milo, mudtoy day ta cellphone mo. Apay nga lang ti cellphone ko. Ited mo kanyak day ta cellphone mo, no kayat mo anasaya at kakanyak. Antoy bakit? Agasam, cellphone laengan ti igamam nga agmalmalam. Ikamanan iti sabali kay papanan ti panagigam ko iti cellphone. Di lang mabalinain nga game sakmat iti cellphone ko. Anya games? Jaklapat yan. At dalakit di katex mo a babae. Awan, bakit? Awan, bakit? Ha? Bakit tarupam? Talaga, mate. Awan ti babae eksimang bakit? Jak maramid day ta. Apay nga burido ka, Milaw. Ay. Makadlawa ka. Awan matig iga mamasilpon mo ita. Jakon makontak ni Ilay, tatang. Makitam? Rimwar mo't laeng tipod naw. Ababaem ni Ilay. Agayatak mo tin ni Ilay. Isulap pampanunuta kaon. Ay, sinalbag ka, Milaw. Kasla naglakad ay tar, arami daw. Tatang. Ay, makamo ka. Numamuan ni si Mang at babaem. Sigurado nga ibadag na na ita di pegarupam. Tatang. Ay, kunak mo saan nga kita pa dito kasabahan nila ay. Or-urayot ti text mo. Ngam di ka mo ag-text kanyak. Inala nga ron di si Mang ti cellphone ko. Impaglaki din, ta saan ka nag-text kanyak. Saan ka di asaritaan ta asika ti umuna nga ag-text kanyak? Sa bagay. Ay na, kailiw ka una yan, Ilay. Kasta akmat ka, Milo. Mailiw akmatin kan ka. Ay ayatan ka. I love you. Agmalmalim tan dito kasabahan. Si Mang. Nay, si kamagayam tatang. Kasla dapan padaan ma. Win nga rod, urayok ni Milo, tang. Kasta ka day? Nagsapa arimwar ni Milo, ngam di mo tin agaw-awid, tatang. Ay, mga makumikumlaang iti taltalon. Ha? Makumikumlaki di dayay ngagmulmula iti taraw. Anya? Masansan mo tan ti panagkuyog-yukin ni Melo, Ilay. Pagkunaan nyo mo't nanang. Palpaliiwak amin agaraw mo, anak ko. Kuha ha, nanang. Kasano numaamuan ni si Mang Daytang aramidan niya? Ibagbagak nga rod ka ni Milo, ada kami laangan ti agdan na, kat panawan na ni si Mang nga asawa na. Anya? Ay ayatak ni Milo, nanang. Saanan ang mabaliwan dayta apanagayat ko kinkwana. Naglaing ngamin. Anya ti paglaingan na asasawaw? Kayat ko asawon. Nasamit nga agayat ni Milo, nanang. Anya? Agasam nga Milo. Apa ito nyaw? Kasabaan ti ayuyang yukin ni Ilay. Anya? Nakita kayo di na minsan nga daw ije kasabaan. Ay, shh. Di mo pigsantiag sa uto nyo. Ang mga nuad na sa bali makangag. Nagsiglat ka matan, Milo. At dalangarudan si Mang mo. At dapay Ilay mo. 2 in 1. Anya? Nagsingpat ka matan nga asawa, si Mang. Nay, Tonyo. Apayan ako nam dayta. Nagsingpat ka kini Milo. Iso ang makunak anagasat ni Milo kan ka. Wen, Tonyo. Ay ayatak ni Milo. Gaputan nagagat. Sa bagay, nagagat nga agpaisun ni Milo. Nagagat nga agmula. Milo, mapan ka din agmula, ijay taltalon. Wan bakit?
Kuna ngamin kanyak ni tatang, mapan ka agmula ijay taltalon. Isu pagdamdamagan ka. Ha? Anya pa'y timulmulam ijay taltalon, lakay. Agduduma. Ay, ha? Uwan bakit? Agduduma ti mulmulak ijital talon. Iso kanayon na ijital talon. Ay, mayat Anya ti mayat bakit? Nagganas ka di mo laang ti agmula, Milo. Uwan bakit? Nagganas talaga ti agmula itinatang. Nang runa, no apitek ton dagiti bunga na. Ala, agawa am nga rod ti agmula, tapno adun to ti apitam, wine. Uwan bakit? Nagmalmalam ka mo, iti balayaw, Milaw. Saan ka mo't anapan iti talo na nagmula? Adda ka din bagbagayo ka ni Simang tatang. Ha? Nay, adaya mo timbaga ka ni Simang. Saan ko pa nakasarsarita ti asawam? Adda sa bali kay papanandag iti ibagbagana ang mapanak agmula iti taltalon. Agpay sumit, amapan kag mulmula iti taltalon. Saan lang nga taltalon ti pagmulmulam? Nudikat iti pa'y kasabaan. Rajak ibaga ka ni Simang ti agpaysaw. Dumteng to ti kanito ang matakwatan na ti madingar aramidin yaw kini ilay. Tatang. Apay ngay, Milo. Itakala ang agparang kanya. Kailiw ka na, ingamnas ka ti panagan na ilay. Anya ti kahit maasawan. Ang mga no matakwatan ni bakit to ti aramidin ta. No talaga mo't lang ay ayatin nak. Sinaamo ni Simang, tadatan ti agdan na. Saan akas ka rin ati kayat mo mapasamak? No kasta nga rod, di na kay ayatan? Ay, ayatin ka. Pampanunutok lang, no niya ti posible mapasamak. Anya ti kahit mo asawan. Amo ni tatang ko ti relasyon ta. Oray ni nanang ko, naipudnokan ko na ti amin. Anya nga ti aramidin ta ilay. Imbagak mo tin ang panawam laang ni Simang. Aklunag. Ay, ayatek pa ilang ti asawak. Anya? Di ka mandanagan, gapo ta ay ayatin ka mahit ilay. Milo. Agtalinad ta pa ila dito kasabahan. Mailiwa ka talaga kan. Wan, Milo. Agtalinaad tapay laang dito kasabaan. Ngamin, kailiw kan, Milo. Apay, di mo abaw, ti mapaspasamak, Simang. Amok, tatang. Among milagayam. Apay, di mo ungtan ni Milaw. Saan nga umdas ti panagungit ko kenkwa na tatang? Ha? Ano ti kayat mo asaway? Adda planok nga aramiden, tatang. Anya? Sigurado ang maibabain da adwakan ni ilay a babae na. Anya? Agsagana da kanyak, tatang. Saan abali, taammo ko no sa dino ti ayuyang da. Simang. Agin sisingpetak pa ila ita, tatang. Ngam, addan na bukal a planok. Anya ngay day ta, Simang. Makita yun to, tatang. Sigurado apakaibabay ng daadwa. Adda taman na dito kasabahan nga ayo yang tailay. Wan, Milo. Dito ilatan kasabahan ti pag sinarakan tatap no awan makakita kadata. Wan. Nasamag na ito lugar. Isong awan makakita kadata. Wan. Ay na, nagpintas ka itangal daw ilay. Nagbanglo ka pa eh. Parakan ka day ta, Milo. Talaga? Wen, parakan ka ti kinapintas ko. Siga lang ti lalaki iti biyag ko. Ay sos, sa dino ngayon ti ayan dagiti kawusta ilay. Ha? Awan mat nga agpayson dagiti kawusta. Sino nga itinangala ka dagiti kawusta? Awan mat nadlaw ko a tao. Oray siyak, awan mat nadlaw ko ngayon masidag a tao. Anya ti aramiden ta, Milo. Saan ta mo tin napuputan nga adan nangala iti kawusta? Kasanuta pa yun. Lamo-lamutan nga agawid. Sana mabalin. Babainak. Anyang ruti aramiden ta. Siya! Tinangala iti kawusyo, Milo. Ilay. Simang. Simang? Nagalas tilangayo alamo-lamo dito'y kasabaan. Apo, karuba! Umasidag kayo dito'y! Kitain nyo tilangada dito'y kasabaan! Kababain! Amoy umut gayam ti agbaen! Kwa? Hoy, si Camilo! Sakbay nga agsinata! Daytoy pa'y ti paraken kaka! Ay! Anday ko! Kinugtaram ti! Anday! Guguram! Kat manipot ita!
agsinatan, Milo! Ay, pakawanan lang si Mang. Ay, sikat ay ayatay. Ay, di na ko mapanawan. Ay, anay ko. Agdun na kayon iti daytoy ababaem! Ti ammo yung ata, jak ammo adito'y kasabaan ti ayuyang yo! Ay, kababain kayon, adwa! Ay, pakawanan na. Di na kisinsina. Pangasim. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Agbusog ka na imbag sarayo lakay. Naimas dita si daon ta. Bulalumot nga agpaiso ti sidain bakit? Ay, naggana sinjaw. Pangpapiksa dayta, lakay. Oy, nagmayatan. Kanayon nakanapig sa ngagtrabaho no kanayon na naimas ti sidak. Ay ayaten ka ngamin, lakay. Iso apag sidaan ka iti naimas. Agyaman na, krima bakit? Saan ka laeng analailo nga asawa? No di kat nadungo ka pa'y? Ala, mangan ka nga rodon wan. Tainak agdigo san. Anya? Apay adi ka makigiddan amangan kanyak. Bakit? Sa anak pa mabisin, lakay. Umuna kalatan, wan. Numanpas ka amangan. Mapankan, ije silid ta, wan. Anya ti aramidak ije silid, bakit? Hindi ka nagdamag. Basta sumarunukan to, Tay nakagdigosan, wan. Nay, nakaisam gamatlatan nga oray awan is-isam ang pari sa riyaw. Kwa. Ay. Amuklatan pari sa riyaw. Anya ti ammo ang pari Jess. Panagnampay lang kat madlawan. Ti anya, bimatok ka manain ijay naunag akarayan pari sa riyaw. Anya. Sika talaga pari Jess. Nakamal mo ka di lang jay bunawag pari sa riyaw. Ay, sinalbag ka pari Jess. Dahita kamal ti among nga ibaga. Sayo, lakay. Apay ayari, bakit? Paro, teman dagiti buok iti kilik-kilik, saryo. Anya? Rabrabi Agpaparot ka iti buok ti kilik-kilik? Sige na, lakay. Nagatil nga ro ti kilik-kilik. Ay, manjak. Agbayadan, tapno awan makunam. Anyak ko matibayad mo kanyak. Dahito yun manjak. Makabanog dahita. Alan sarayo lakay. Aglailo aklaang, di mo pa'y kayat. Ay, huwanan rima. Mudtuyan dahita pagparot iti buok ti kilikili. Apay nga awan dagiti anak ta, bakit? Imbaon ko iti ayan dananang. Nay, apay ngay. Kababain mo't no kanayon dalatan iti balay dananang mau. Di mo pa'y kayat? Tapno doha talaang at dito'y balay? Anya? Lakay. Sakloten nakman Hindi ka ba nagpasaklot, Rima? Nagdagsan ka. Anya lakit din dito asawak, aya. Aglailo aklaang mo, di na pa'y kayat. So, pa'y naglukmag ka, bakit? Kas lalo pumlaang ti kadakkel ti bagik. Nalabos kamot kang sasao. Nagseksi ang tupay. Ala. Bumabangan bakit? Sa bali man ti kayat mo mapasamak. Apay nga may napagparikot ang ti asawang pari sa riyaw. Nalailo launay ti asawak pari Jess. Di kad nasaya at no nalailo ni bakit mau? Ay sana all. Wala. Makabannog pari Jess. Anya, si kapay ang ti agsurindar pari sa riyaw. Nagado ti ipaparamid na kanyak. Anya ngay dagita ngay paparamid na. Agpailot, agpagabot iti buok ti kilikili. Agpasaklot iti nagpaot. Anya, sapay kasla ng baan ti bagina. Nakaluklukmag. Ay anusa mo na pari sa riyaw. Nagsiksimot iti ka ubingan na. Limok maglaang iti naganakain. Angam napintaslatan ni bakit mo paray. Nalakalang sa kuntiagan anos pari Jess. Di mo ngamin ammo ti ugali ni bakit ko. Adamot pakaruan ni Rima no mamingsan. Oy, lakay. Umay ka na. Papanantaya. Mapantan ijay silid Ay, imalaaldawan. Nagpudot ijay silid.
Orayin ka, Saryo. Ang damot electric fan? Manjak. Umahikan ko nakmat. Niko. Apay ngagkudot ka nga eh. Pa-importante ka pa lang, Saryo. Mapantakit din, ijay silid. Ay, sabali ka talaga. Tengat aldaw nga. Ay! Rima bakit? Simang petakaon. Di nakasitgan, Saryo. Bitugan ka. Na. Bad mood ka ita, abakay. Apa yan? Jak kaya't ang makita ti panagrupropam. Kas kalatik balang. Anya laki din ni Rima. Agunget ka man ang ngawang gap-gapo na. Umatayo ka, Sairo! Na, sino katamatan iti sa iro tinagan ko, Rima? Nagalas ka, lalaki! Day talang ngipan mo tinapudaw! Ne, apa yan bakit? Anyat naknakan mo. Tapay akagura nakmanan. Pumanaw ka, Sairo! Di ka kaya ta makita! Panaw! Apay, Rima. Awan panggapyon, ayawid dagiti anak yaw. Di damat kaya ti agawid di jibalay mi, nanang. Kaya dapay kano ti agnaw di ti balayo kani tatang. Mangtod kayo nga rod iti paggatang ko iti kanan dagiti innam nga anak yaw. Awan nanang. Makamo kayo pa'y lang kadagiti anak niya. Kay kayat na kano di ti balayaw. Taadda nagdakkel at telebisyon yaw. Alala, may mayat matkit din no adda na dito'y balay. Tapno adda kadwami ken ni tatang yaw. Wana nang. Rima, mabiit man laang. Apay ka day, nanang? Sabali nga mintimadlaw ko ken ka Masakit ka? Saan? Awan sakit ka. Unangam na pusyaw day tarupam. Nagtadumpay dagiti matam. Tila madmadlaw yun, nanang. Sige, agawid akon. Katda kayo pa'y lang ti makamo kadagiti anak may. Ay na, nag-cute ka. Sariola kay. Kagurgura nak langit ay. Ita, ibaga man nagkyutak. Ay, di ka maawatan, Rima. Sidag mo man tapingping mo, lakay. Apay tipingping ko. Basta sidag mo. Sige, at tipingping ko, bakit? Ay na, kas laman sanas tipingping mo. Anay ko, nagsakit. Apay kinagat mo tipingping ko. Anay ko. Nag-cute ka nga min, Sariola kay. Anya? Ni, apay nga duldul o kamatan. Nabarang aklakay. Anya? Nabarang asasawam mat. Masikuga. Anya? Tinawan lakit din agsikog ka, Rima anak kaw. Nagadaw dagiti anak yaw. Binarang nak ngamin nila kay ko, tatang. Isu ama sikuga manan. Anya, binarang asasawam. Anya nga ron dahita si Kugmaw, anak ti inkantaw. Tila ngamin madmadlaw yung. Sana dahagas ti agsikawg. Ang panunutan nyo kumamit at masakbayan dagiti anak yaw. Maikapitong taon dahita si Kugmaw. Kabaalan yun to pa'y nga ta pagadalan dagiti anak yaw. Kabaulan to tatang. Anya, kabaalan to asasawam. Kaasin to lang dagiti anak yaw, no saan nyo ida mapagadal. Tatang. Dahil talaga aramid iti ubing ter aramidin yaw. Imbag kumamit no adda na saya tapag sapulan yaw. Uy, Sariola kay. Sumango kamot Kalbit ka manin, Rima. Nagdakkel lang arudan tachan mo. Alan sumango kan. Umay kan, Saryo. Pa-importante ka manin ako nakon. Manjak. Ay na, agindi di ka pa ilaang. Basta, manjak. Ay! Naging pismet ng talapayag mo, pari Saryaw. Adda manananggal, pari Jess. Nakakita mi ti manananggal, pari Saryaw. Nagapon iji balay me. Anya? Ni bakit ko ti manananggal? Manananggal ng lakas. Anya? Naibus ti pigsak. Gapo iti dayja manananggal. Kaya't ko tinalo mamangga, Saryo. Nagkakatayak. Pangalak nga itinalo mamangga. Kat saan tayo mo't apa nagmamangga? Basta, kaya't ko tinalo mamangga. Sa bali lang na prutas. Tanay, sana pa nagmamangga ita. Basol mo na maalisanak. Sa dino ngay nga ruti pangalaki tinalo mamangga. No kayat mo, dailangan nalo apapaya. Manjak! Nalo aguyabano. Manjak! Nalo nga atis. Manjak! Nalo abayabas. Manjak!
Naluma santol. Manjak! Naluma kay Mito. Manjak nga rod! Jay lang, nalom amang gati kayat ko. Ay, anya lakit din aya. Jay paimot awan ti sapulam. Kuraon ka no awan maitan mo kanyak nalom amangga. Ay na, nagimas ti bunga ti Chico. Ay sos, pinoros mo matan ti bunga ti Chico, kasinsin Rima. Makapang panganak namin iti Chico, kasinsin Joan. Sapay aginaw ka kasinsin. Di pa'y kat matayin tapoon ti Chico. Patpatyam day ta kasinsin Joan. Sumangam kasinsin. Anya kumangay ti pang sumang ko kasinsin. Ay isbuam ti poon ta Chico. Tapno saan amarsaak. Anya? Umasidag ka man, lakay. Adak lang arudin dito'y abay mo. Pasidagan nakpailaan. Yasidag mo man tapingping mo, lakay. Apay ti pingping ko. Basta yasidag mo tapingping mo ko na. Sige man lang. Ay na, nagmayad a pisil-pisilin ti pingping mo. Anay ko! Apay ang kinidal mo ti pingping ko. Nagsakit. Nagtaer ka, lakay. Kay kayat ka. Ay sos. Saksamatan ti pag-inawang bakit? Yasidag mo pa iman, di talapayag mo, lakay. Ay manjak, ang mga nulapigusam. Nasakit! Oh, apay nga umis-isam ka ipag-Joan. Kasano, si kamatan ti pag-inawan ni kasinsen Rima, bayaw. Ay, wen nga rod. Naidumduma nga aginaw ti kasinsin mo. Agkabil. Ala, ano sa mon bayaw? Talaga akas ta ti aginaw. Nagado a pag-inawan na. Sakpay nga asawa na. Sigurado akarpropam to di anak yo. Tas sikat ipag-inawan na. Pumanaw ka! Saryo! Di ka kayat na makita! Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Bakit? Basta di kan kayat na makita! Pumanaw ka diti balay! Nagbangsit ka! Anya lakit din aya bakit? Nagdigosak mo ta. Nagbanglupay ti sabon nga inusar ka. Di kan kayat! Pumanaw kan! Nagalas ka mutan! Ay sus. Anya aya a klase ti sairo ti kimpet kan ka bakit? Kabusor nakmatan. Di ka pala pumanaw! Tya! Anay ko, tinanog nakmatan Rima bakit? Anay, nagsakit. Pumanaw kan! Ala, panaw! Inagsapulan ni Saryo, nanang. Pinagtalaw mo, itasap-sapulan mo't lang arot ti asawam. Ay, nanang, mapukaw ko ti limbong ti panunod ko no mapukaw ko ti asawag. Pangsapulan pa yan kan ni Saryo, ha? Doan nga aldaw adyak nakikita. Basal ko, nanang. Ay, urayom ano kaya't napay ti agawid. Pagin inawak ngamin ni Saryo, nanang. Iso na ibagak ti kasjay. Ita, sa pulak matlaang. Ang bababawi ang. Agawid kan pari Saryaw. Sapsapulan na ka ni Rima. Di nakngatan kagura ti asawak pari Jess. Nagbaw sigurom tigura na ken ka pari Saryaw. Mawatam latan ti asawa ma. Gaputa aginaw kot nga raod. Ay, nauyong ni Rima nga aginaw pari Jess. Agkabil. Nagsakit ter aramidan na kanyak. Ala, agawid kan tagsarita kayaw pari Saryaw. Kasi mo ti asawam. Aw-awatom ka dilatan. Agyamanak nga rod iti panang pasangbay mo kanyak dito'y balay mo pari Jess. Awan anyaman na, pari Saryaw. Kartingam ti agawid, tanay. Mailiwan kan ka ti asawam. Agyaman nagtanagawid ka matlaangan. Saryo, lakay. Pakawanan na ka. Maawatan ka bakit? Pinagtalaw nakmet ngamin, iso api manawa ko na. Nagbabawya akong dayta, Saryo. Di kan pumampanawan. Wan bakit? Basta di ka nagkabkabil, Saanan, lakay? Saanan? I love you, lakay. I love you to, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Anya ka diti ibagam kanyak, Bining. Rabi iuna yan. Sakpay nga ibagakin ka ti kagara, Clerma. Itimplaan nagpay iti kapek. Anya?
Makakapkapiak ngamen, Lerma. Dayta ka dila ang tigagaram dito'y balay, Bining? Ibagak to, numalpaasak ngagkape, Lerma. Di ka unay agganat. Anya? Ako diyak ngamin may bagaan na saya ti gagarak no sa anak makakape. Iso ka itimplaan na kon, Lerma. Anya? Ay, makapuyat ti ayat. Na ay, una yun dayta, my friend. Amom, my friend. Anya dayta, my friend? Uray jakon ibagakin ni Lerma ngay ayatek. Madlaw nanti kayat ko asawan. Ha? Patse, kakursunada nakmet ni Lerma. Di nala kayat nga ipadlaw kanyak. Aya? When, my friend. Sinayang nan ati kinataer ko alalaki no di nagsungbatan. Ha? Kat no siyak ti pagpatpatayan dagiti babalasang diti lugar tayo. Isem ko pa ilaang akit. Main-inlabdan, my friend. Ha? Kas makita map, my friend. Sa anak ngaglanglang nga amarigrigat. Agree? When, my friend. Agree. Kat no kasla aglang nga milyonaryo. Iso asigurado nga agayat mo't kanyak ni Lerma, my friend. Kumusta nga di paspas mo kam Bining anak kao? Maluluoman, tatang. Anya maluluoman? Sinong batan nakakadain? Saan pa'y nga rod, tatang? Naatapay lang. No di mo apuraan ti agdaton kan kuana, amangan no agtinag to iti sabali a lalaki ni Lerma. Siyak to ti pagtinagan na, tatang. Uray puutin nyo timbagak. Kukwak tulaang ti ayat ni Lerma. Siyak laang ti lalaking ayatan na itagnanayon. Magpakailanman at hanggang sa dulo ng mundo. Naay? Huwag kayong madadanagan, tatang. Bahala na si Super Batman. Ay, bahala na si Superman. Napingit ka magagdaton ka ni Lerma, my friend Bineng. When, my friend, Samboy. Ay ayatek launay ni Lerma. Oras mat, my friend. Ay ayatek ni Lerma. Ay ayatem ni Lerma, kunak kuma. Aguray ka man, my friend. Apay, my friend? Kursunadam samat ni Lerma. Ay, saan mo ta? Apay ko mga kursunadak. Sika lang arudin ti agdadaton kan kuana. Nukas pangarigan ta sa anag ngagdatdaton ki ni Lerma. Pagdatunam ka di, mat? Neighbor, my friend. Diyak kayat ni Lerma. Parakan ka lang ni Lerma. Awanan ti sa balipay. Rabi iuna yan, Lerma. Pagawid mo ni Bining agdatdaton kan ka. Imbagakon kan kwa na nanang. Di napay kayat ti agawid. Tamakikapi kanupay. Anya, nagpuskol mo tantiro pa na no kasta? Isungarod nga mayak dito kusina. Tagpat patimpla iti kapi kanyak, nanang. Mabisin ka no. Nagpuskol mo tanti pa nagrupro pa na no kasta. Umay agaram, agpatimpla pa iti kape. Nanang. Pagawidam kid din. Ta isupay amang irarit iti kape. Ha? Di lagbaba inday taat-tao. Naibos mo ti kapem, Bining. Mabalin mo ti agawid, tani rabi iuna yan. Agyaman na nga rod itinay sa kape, Lerma. Saan na nga rod bayag? Agawid ako. Lerma, kung tara mo, no di na pala kaya ti agawid. Makapungpungtutin ni nanang. Agawid kan, Bining. Umayak tumanin no rabi, Lerma. Idarirag kumanan ti ayat ko ka. Ha? Ay, kwa. Apay ka di, Lerma? Awanak no rabi adda papanak. Saan ino ti papanam, mayak, mate? Anya, ay sana mabalin, Bining. Agawid kakit din. No saan pa'y lapumanaw day ta lalaki? Ha? Makaraman kanyak? Ala, agawid kanta ni. Agungutin ni nanang ko. Kunan na lang day ta, Lerma. Anya, agawid kanta ni. Makaturturog akmatan, Bining. Saan kuma natangken ti ulom? Ay na, awan babain mo, Bining. Nay, apay anay bagam kanyak day tama ng dunita. Saan mo't amapan agdaton ti aramidam ije balay da Lerma? Mapan kamot kanu makikap-kape. Anya, laki din ni manang dunita. Ay naapo, Bining, awan babain mo no kasta. Makikapi aklaing, bait. Ngam ka babain dita nga aramid mo. Ingkakit din makikap-kape iti balay ti babae apagdatdatunam ay naapaw. Nagmayat tupay, manang. Sa maisa, agbalintumot laeng asawak ni Lerma. Anya?
Wen manang, puutem to'y kurak. Iti saan nagbayag? Song batan taon nilirma ti ayat kaw, ket agkalaysa kami adagusen. Naimbag nga oras mo, nana. Nainbag nga oras mo matsamboy. Adamat imat mo asabong. Para kada kayo dito asabong, nana. Anya, para kanyak day ta asabong? Wala na, nginginain asabong na gitaw eh. Ay na, ay, agyaman nakabarok. Ay, ada ka din nilirma, nana. Umay ko kumapasyaran. Ada ijay silid na ah. Mabitlaan tay nakayaban ti anak ko. Anyat aramidam dito balay, Samboy. Saan ako nagpalpalikaw pa ikan ka? Ay, ayatan ka, lirma. Anya? Amo ka napingat ni bining agdatdaton kan ka. Ang madamot mariknak nga ayat para kan ka. Samboy. Sapay la ko maata, damo ka imudingak di tapusom, lirma. Jak namnamaan nga agayat kamot kanyak, Samboy. Nabayagan ang marikriknak da ito nga ayat para kan ka. Mabainak lang amin idi amang ibaga. Anya? Sapay la ko maata, ayatan nak, lirma. Napudnuakan ka. Ay. Agridam ka, Bineng. Amangan mo ada sa bali nga agumok iti pagumumukam. Si kantumatlat agbabawe. No ada sa bali abilit nga agdiso iti umok. Anya dayta umok nga ibagbagam tatang. Kunak man no nalaing ka makaawat iti naunaga sarita. Di mo matgaya maawatan dagiti ibagbagakan ka. Tatang. Hay, maperdi ti bagas no agkapoy-kapoy ka. Anya maninday ta abagas asasawam tatang. Tuktukan ti sa bali abilit dyan na po daw abagas. Talaga di ka maawatan tatang. Nagkiro kayo kasarsarita. Baka mo ka man langin, Bineng. Agsangit kan tulaing ngayon, no awanin day ta abagas. Anya? Sa dino ti papanam, my friend Samboy, nakapurma ka, mate. Ha? Ay, kwa, di talagang my friend. Sa dinaw? Di ta nga ron. Ibagamaw no sa dino ti papanam. Tanay, nagporma ka. Ay sos, nagbanglo ka pa, my friend. Kaya't mo amaamuan? One, my friend. Sa dino ayat ti papanam. Mapanak di ta balay dalirma. Anya taramido medyo balay dalirma. Inak arman my friend. Anya? Ay, dadael ka din ti ulaw, my friend. Amo mo ta pagdatunak ni Lerma. Ita? Agdaton ka mat kinkwana? Sana dadal ti ulok, my friend. Agayatak mo't ka ni Lerma. Ay, di na karabakan iti kasta. Aggayam ta. Wen, aggayam ta. Angam kumpurmi ano asino ti pilyan ni Lerma kadata. Anya? Aw, apay analpay ti abaga masimbang pait, Bineng. Traidor da di ataaw. Asino ti traidor? Traidor da di asambaw itatang. Nay, apay anay bagam da ita? Gapot agdat-daton mat gayam kini Lerma. Aya. Uwan tatang. Just kita di ataaw. Traidor da di agayam. Awan babay na. Daytan day ibagbagaken ka, Bineng. Amangan no ada sa bali abilit nga agdiso iti umok ket pimod na. Panagkunak ket seryoso nga agdaton ni Samboy kini Lerma. At iwan na ka. Ay, sana mabalitatang. Diyak kayat niyagtin naglaang ni Lerma kini Samboy. Ayaw kaw. Apay, Bineng, ading ko. Nabartag ka, bigbigat. Nasakit tinagam ko, manang Donita. It hurts, you know. Na, apay, anyat pagsaksakitan tinakam mo. Nasakit tinagam ko kini Samboy. Nasakit na talaga. Kukwak lang ni Lerma. Ako lang. Oy, sika, Bining di ka man umay dito'y balay, taawam mo laang sir-serbi dagiti bagbagam. Anya? Imbes ko mga ipakitam ka ni Lerma, ti kinapingat mo nga agdaton. Saan mo't? Taday tala agbarbar ti aramidam. Marang? Saan ka mo ta seryoso ka ni Lerma? Ingkalaang mo't makikapkapi, ije balayda. Ala, agawid kan, tanay, adupay ti aramidag. Di nakdisturbuan, nalawag. Sayang nga talaga, tatang. Anya ti sayang? Ay, jak nakasarita ni Lerma iti napanak kiji balayda. Ibagak kumakinkwa na nagbalbaliw akong tatang. Tukak! Apay manin tatang. Ingkakit din ipakpakita kini Lerma na bartag ka? Kasanungay nga ayatin na ka, no nabartag ka mat amapan makisarita ken kuana.
No talaga nga ipaneknek mo ang nagbalbaliw kan, daytay saan ka nabartek ngagdataon. Kan saan ka makipangpangan kan agtimpla iti kape di balayda. Ay, nagadumanin day tang ibagbagayo, tatang. Nagpaiso ti bagbaga ka, si ka tinagadaw ti bagbagana. Anya laki din ni tatang. Urno sa man ti bagbagay biling. No agdaton ka, seryoso ka. Saan kat amapan ka lang makikap-kape? Si Kati kayat ko para iti anak ko, Samboy. Kasta ka din, ana? Wan barok, jak kayat day di abining. Umay lang makikapi dito'y balay? Anya? Ibaon na kami pa'y ngagtimpla iti kapi na. Rinabi nga umay makikapi. Ibusan na ti kapi ka na sukar me. Ha? Nagpuskol ti panagrupro pa day di abining. Jak kayat ti ugali na. Ay, nana. Uwan gayang barok. Uraya mo ni Lerma nga anak ka, ha? At dabiit nang ibaunakan ko, na. Ay, uway, nana. Umayak man nagpasyar, nana. Sino ti umay mo pasyaran, Bineng? Napanda nag-date ka ni Samboy. Anya? Napanda nag-date kin ni Samboy? Anya ti kahit mo asawan, nana? Agayan ayatan da Lerma kan Samboy. Anya? Iso apo manaw kan, Bineng. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Ay, nagalasta lang ang agsangit, Bineng. Agayan ayaten dalir makan Samboy. Jak maklon na ito yan napasamag, tatang. Ay. Sumardeng ka man ngagsang-sangit. Aday ko, hindi naanog mo matinting iwat ko, tatang. Gunggo na. Tatang. Nakalaslas-tog ka ngagsasao. Ang magsangit ka matlagayam, salbag ka. Basol mo matlaeng, no apay anaunaan na ka ni Samboy. Saan mo't nagdaton ti inaramid mo? No di kat agpatimpla ka lang iti kape, kan agpalangwad ka? Tatang. Gunggo na, Bineng. Dayta ti maganab ti lastog a tao. Agbalbaliw ka kit day. Tatang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay, anya matanti kastoy abiyag. Awan pa'y naimas amasida. Awan aminon. Agsapol ka iti naimas amasida? Kat matmaturong matlater aramidam ngagmalmalam? Anya ti kayat mo asawan? Ami, sadutak kasta ka de. Awan imbagak asadot ka, Jerry. Di ka man agaburido kat basal mo matlaang ti amin no apay nga awan makukwartata. Ay, tanangam ti panagsasaum ami. Pisangak de tarupa makitam. Jakla ko man nakias asawa ken ka, Jerry. Nakiasawa akla ko man iti sabali. Jay adda kwarta na. Aniya. Napintas ko matibiyag ko ita no baknang tinakiasawaak. Sumardan kan. Agungita ko ne. Agremedyo ka nga rod iti igatang ta iti masida. Tapno saan ta mabisbisinan. Sigurado ka nga mong tagtariman iti telebisyon, Jerry. Ay kat, nalainga ka manong amok tagtariman iti nadadal a telebisyon. Ipatarimaan ko man nga raw dyan nadadal a telebisyon may, Jerry. Una manong tiloy, itad mo kanyak di telebisyon nyo. Tatarimaan iti balay may. Ala, urayin na kung dito'y barangan. Inak irwar dyan nadadal a Apay, among tagtarimaan iti nadadaol a telebisyon, Jerry. Shhh! Di mo pigsaan ti agsao. Ang mga nuad na makangagkan ka. Pagkwartahan da ito'y anapanunot ko. Anya? Ngem, saan asyak timang tarimaan iti telebisyon? Anya? Asino ngay nga ro timang repair iti dayta a telebisyon? Ni tatang ah. Ha? Nalay nga agrepair da jay. Ison ti makaammo iti dayta. Apay dayta telebisyon, Jerry. Ipatarimaan ko ken ka, tatang. Aking kuko iti dayta atibay. Ni manong tilaw, tatang. Ipatarimaan ko kanukan ka. Nan, kita man niya ti dadail na. Wan tatang. Modelo pa'y madday ito atibay. Hanggang na dadail na dagusay. Awan ka numatan ti agparang nga tao na tatang.
Nadadaal nga raw di awan nagparang atao na. Datang samat utak mo tinadadaal, Jerry. Anya? Manong Tiloy, at tuyan ti telebisyon mo, mabalinan na pagbuyaan. Manungay ti bayadak. 1,000 pesos, Manong Tiloy. Anya? 1,000 pesos? Ay nagdakulan. Narigata na kami na ng tarimaan, Manong Tiloy. No sa balya tao tinang tarimaan iti dayta. Amangan no singiran na kay ti 2,000. Awan laka din ti tawar na. Awanan, Manong. Narigat yag tarimaan iti tibay. Mala, uray nakbiit. Inak mangalay ti kwarta. Tatang. Adto iti 100 pesos nga imbayad ni Manong Tiloy iti riniperyo a TV. Naa. 100 lang tiyaw awat mo atangdan ka, Jerry. Anya lakid din ni tatang aya. Di kagreklamo ka din. 200 lang matimbagak alibor na. Kukuak mo ten at 100. Hay, anya ngay nga ron ti maramidak. Imbag lang ay igatang ko iti sidain. Wan tatang. Igatang yu iti naimas asidaan nyo. Di ka madanagan. Addan tumanan iyag ko dito'y at tarimaanin nyo. Ay sige man nga ro danak ka. Isupay pagsapulak dayta. Wan tatang. Addan to pa'y iyag ko at tarimaanin nyo. Ay na, Jerry, luklukum laang ni tatang mo. Anya kalaki din ay ami. Diskarte laang tapno adda kwartata. Sana dakas day ngay naramid ko. Day talamang gungundaw ay aramidam. Sumanau ka pa'y ladita. Agyaman kakit di at adda kwartata. Ay, salbag ka, Jerry. Inton kwan, maamuan ni tatang mo day tangar aramidam. Nagmun aya. Saan nanto ang maamuan? Iso relax ka laang. Ako ang bahala. Nay, apay akas laburido ka. Nena, kasinsain. Nadadaal nga Roger radyo, Tiloy. Sapay pagdengdenggak iti drama. Diing ka ipatarimaan kini Jerry. Kabisado ka din ni Jerry ti agtarimaan iti radyo. Ay wan, iso tinang tarimaan iti nadadala telebisyon ko. Aya? Wan, kasinsain. Ingka kasarita ni Jerry. Nalaing dayjeng agriper iti radyo. Sige, mapanak man nga rod iji balayda. Awan met power da ito'y radyo, Manang Nena. Ay, wan nga rod, Jerry. Tarimaan naman kit di tapno da pagdenggak iti drama. Sana parikot da ita, Manang Nena. Nalakalang at tarimaanin da ito'y radyo yaw. Manungay ti bayadak. Madamdaman taon. Agsubli kayong tulangan itong na-repair kaon. Sige man nga, Roger, eh. Tsaka kung di makamo iti radyo, Manang Nena, di ka madanagan. Nay, radyo met day ta insangpet mo, Jerry. Wan tatang, yag ko dito ay tatarimaan ninyo. Dan, itaek man niya tidadail na. Awan ka no ti agsaw a tao di taon nagtiradyo, tatang. Anya, dadail nga raw di awan agsaw a tao na. Ay, dadail at talaga ti utak mo, Jerry. Anya lakid din ni tatang aya. Tagidaksan naman ang timbagak. Natural nga awan agsaw a tao. Gaputan na dadail nga raw ti radyo. Napananti utak mo, Jerry. Ato yung ti radyo, Manang Nena, at dan pagdenggan nyo iti drama. Ay, nalaing kamot gayam nga agtarimaan, Jerry. Nagado ti sakit ti radyo yo, Manang. No saan mo ngayon patarimaan na dagaws? Amang ano na tayo na namimpinsan day ta radyo? Anya? Apay tao amatay. Ay sos, komplikasyon ti sakit day ta radyo yo, Manang. Dandan ni Jack kabalan abiyagay. Imbaglakid din ta inusar ko ti superpower ko. Nga nang tarimaan iti day ta radyo. Iso ang nagbiag manen. Anya? Iso amod to yung tibayad na. Manungay tibayad na. 5 gasot laeng. 5 gasot! Oh, anya kayo lakid din, Manang Nena. Nalakanday ta bayad ti libor. No impatarimaan nyo iti sabali. Amang ano, sininger na kayo iti 8 gasot. Ay, nagnginamot gayam. Diyak kabalan abayadan day ta 5 gasot. Alakid din, Manang. Ito yung tibayad yo. 500 pesos only. Ay. Nay, nalpay mo tabagam ngay masidag kanyak, Jerry. Apay aya. Ay, sayang na sayang nga talaga. Anya ti sayang bagbagam, Jerry. Day bayad ti riniperyo a radyo. Apay aya.
Jay bayad na kunak, sayang. Ay sinalbag kamay, saya atin man ti panagsaom. Ay, pagurnusak dita sa akam, makitam. Inutang pa lang ni manang nena, jay tangdan nyo ang nagtarimaan, tatang. Na, apay ka na. Awampay ka no kwartana. Bayadan nanto ka nun, wadda kwartana. Kaano ngay ka nung agbayad? Diyan ka mo ah. Basta, bayadan nanto siguro, inton makalagay. Nagimas. Nagimas talaga ti mga nangruna no, naimas ti si daan. Kas ka lang maag-agawan iti makan, Jerry. Impapol mo matanday takan ka nam. Magusto ang aro ti si daan. Kasto'y kumakanayon. Ado ti masida. Inayadam laang ti mangan. Naknanday tangiwat mo iti makan. Mabisina ka talaga. Oh, anya nga ita. Naispalan kan. Bimaran day takan kanam day takarabukob mo. Marigata na ka umangis bagat. Tulungan na. Makamukay ti biyag mo. Nadadaon nga me, hindi washing machine ko. Kaso nga aglablabaak ti karayan, nena. Ipatarimaan mo langan ka ni Jerry, Nana Adelina. Ha, amo na ayat ti agtarimaan iti washing machine. Amo na, Nana Adelina. Ni Jerry, tinang tarimaan iti nadadaol a radyo. Ay sige man nga rod, nena. Ipatarimaan ko man ni Jerry ti washing machine ko. Ay, mabanlugak nga aglaba iti karayan. Nasakitan ti sikat ko. Ayun, nana. Ingka kasarita ni Jerry. Tapusan kayon amarigatan pa nga aglablaba iti karayan. Tulungan nakman nga rod amang igaw-gaw kadag iti ginirgal ko, nena. Pag mirindaan kanto, inton madamdama, ha? Wan, nana. Tulungan kan. Amo konti sakit ti washing machine nyo, Nana Adelina. Ha? Ay, naglaing kamutan, Jerry. Nakitam laang ti washing machine ko. Amom adagusan ti sakit na. Wala na, amok adagusan ti sakit na. Anya nga ti sakit na. Komplikasyon, Nana Adelina. Anya? Saanin nga gandar? May sa tikat na asawain. Anya ngay? Saanin nga gang angas dahi to'y washing machine mo? Natayain. Angam, kabalak abiyagay. Naa. Yawit ko dito washing machine mo, nana. Nasken ama admit iti balay ko. Tapno mataming kwa na imbag. Naay. Kasla tao at amingam kan ma-admit. Wala na. Nasken ama dextor spy tapno agbyag. Anya. Nay, washing machine mo dito yung sangpet mo dito. Balay, Jerry. Wantatang. Nadadahal dito washing machine. Amo ka. Ibagampay lang nga nadadahal. Aking kukuha iti dito washing machine. Ni Nana Adelina, tatang. Aya, kasapulan na kanon dito washing machine. Isu at tarimaanin nyo adagos, ah? Sik apag paimot, ano niya talaga ti dadahal na. Kartingam atatang. Kasapulan na dito washing machine. Ay salbag ka. Di nakman apurain. Kasapulan na nga ruden dito washing machine, tatang. Nuaga pura ka. Ingkalangan ipatariman iti sa bale. Ha? Ay, kwa. Kung ko nakalaang, tatang. Ibagayo, no anya ti maitulong ko. Jak kasapulan ti tulong mo. Buyam langan, no anya ti aramidak. Kung tatang. Nay, agan andaron ti washing machine ko, Jerry. Nalaing ka matgayam ng agtarimaan. Wala na. Gusto mo to yung jetangdan ko. Manaw. 600 pesos, Nana Adelina. Nagninamatan. Nalakadaytan. At dapay ngamin sinukatak a piyesa na. Aya. Wala na. Nagngina jay piyesa ngayon sukat ko itinadadaay. Mabiit lang nga raw, tainak mangala iti pagbayad ko ken ka. Tatang, mangmangan ka mo dito tirasa ti balay mo. Wine, amay. Sardinas mo dito sitsidaam. Awan mo ti gatang ko itinaimas asidaek. Tasaan pa'y mata nagbayad dagiti karuba nagpatarimaan iti appliances da. Nagkuna, tatang? Ni Jerry. Saan ka doon pa nagbayad dagiti nagpatarimaan? Ay. Hay, sana po no dito nga ibagbaga ni Jerry, tatang. Ha? Anya ti kaya't mo asawan? Nasingiran ni Jerry dagiti nagpatarimaan. Kat iso tigat gatang na itinaimas asid sidaon na. Anya?
Iti salbagay, makaraman kanyak day jajere. Oh, ay, kuha tatang. Ibatam day tabunang mo. Ayan titangdan ko ang nagtarimaan, Jerry. Irwan mo. Ha? Ay, kuha tatang. Naibusan. Nukas tang around. Pugsa angis mo, salbag ka. Ay, sana tatang. Pakawanan dak. Jakon ulitin tinaramid ko. Sukatak day jak kwarta. Promise, agbalbaliw ako. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Anya laki din! Ay na, nag-imasan ti si Dain ta, Ernalin bakit? Agisubo akon? Ha? Ay sinalbag? Jak pala na isubo ti kang kanag? At damanin nagmiyaw apusa? Pusa nga ro dagmiyaw. Pagsardang ang manday tang agmimiyaw apusa. Makapaawan ganas amangan. Pusa nga ro dagmiyaw kunakmanan. Baybay amlaang di talakay. Ay! Ilagid-lagid ng tibagi na iti sakak. Hey! Maria ka! Simang potakon iskulakay. Nakaluto ka ka din? Ha? Nagkapuan day ta apusa. Ay, napidot ko ija igit ti kalsada. Nakakaasim at nga agmimiyaw, iso ngay nalakon Anya lakit din, Ermaline. Nagadulang arudan ti pusa dito'y balay. Anya kuma. Nakakaasing nga ro ti apusa. Nalabit a pinanawan ng ti pamilyana. Anya? Pinanawan ti pamilyana? Apay, tao a panawan ti pamilyana? Ay na, nagadupay la ariklamom di ta isko. Mangisaga nakakitde iti kanan da iti apusa tani. Mabisinan. Anya? Napan nagtrabaho ni Ermaline. Agar musarak matayin. Hay, prito abangos ti pagar musarak ita. Mga anakon akas to. Adamanin nagmiyaw apusa iti sirok ti lamisahan. Tunggal isubok ti kanat. Adda agu ni apusa. Ay, makarengrang. Nagsakit iti lapayag. Sa! Madamdama kayo amangan. Sakpay ti umuna. Ayawan lat ta. Agmiyaw dalat ta. Tadumawat da iti karenda. Ay. Nini. Ilagid-lagid naman ang tibagi da iti sakak. Ay, Maria kaka talaga. Ay. Apayahin pare iskaw. Nalpay mo't ti abagam ng marubayan. Kasano? Tunggal isubok ti kanak. Adda ago ni apusa. Anya? Naglay nga gampon iti pusa ni Ermaline. Ngamsak mo't ti pagaw-awiran na. Apay, awiran dagiti pusa? Tao da aya paray? Katno kasla tao ti pangibilbilangan ni Ermaline kadagiti pusa, pari bagwes. Aya? Wan pare, kakaidda na pa'y dagiti pusa na Apo na yan. Di pa'y kadut-dut-dut ti pusan ti kamayaw pare iskaw? Wan latan Ay, saan lang adut-dut ti pusa ti adda iti pagiddaan may? Anya pa'y pare iskaw? Agraman panganan ti pusa. Anya? Simang po ko na nagapo iti trabaho isko. Mangidasar ka man iti merienda. Tani, mabisinak. Ha? Adda manan insangpet mo apusa, Ermaline? Naggapuan manen dayta? Ay, nayaw-awan dahi ti apo sa iti opisina mi. Iso nga nyawit ko na. Anya? Nagadun ti pusa dito'y balay. Nagyawit ka manan? Nagadupay la, katareklamom isko. Mangisagana ka iti merienda. Kan ipakan iti dahi ti apusa. Anya? Ermaline bakit? Apay aya? Ermaline. Disturbo ka iti panaturog. I love you. Ay, sinalbag ka. Di mo ikatantaulas ko. Mailiwak nga rod kan ka. Day talati ang mom. Sige mailiwak nga rod Ha? Pusa? Adda pusa iti abay mo bakit? Adda. Ikataman day ta pusa. Saan? Bay amdita abay ko ang maturog. Anong pasalsali? Bakit? Ay, basta.
Sana mabali na papanawag day ta pusa. Bayaw iskaw. Adda ni kabagis ka nga Ermaline. Daka mo, ipagmutya. Ha? Ne? Kaslabad mo'd ka bigbigat, bayaw? Napudot ti ulok. Apa yan, bayaw? Basta napudot ti ulok kunak. Ay sus! Ay sus! Ay sus! Umadayo kan ipag. Inay, anya nga iti mapaspasamak kan ka, bayaw? Basta umadayo kan. Napudot ti ulok. Di mo damagan kanyak. No sa dino tayan ni kabagis mo. Ay, nagapa kayo ka ni kabagis ka? Basta! Kagurgurak da diya kabagis mo. Si kala ko manti nasawak, idi, ipag. Ay. Nagadulakit din na pusa dito'y balayaw. Iskaw, anak ko. Wan tatang, aw-awir ko dagita apusa. Ha? Awan pa yun pag naan dito'y balayaw. Agkaiwara dagiti pusa. Hey, nagaangot pa dito'y salas yaw. Siyempre rugit kas kada isbo ti pusa ti masay upyo. Lalo samot at ti salas yaw. Tapno saan nga agak pusa. Hey, makabanog ti agdalaw sa tatang. Isulat ar-aramida kaon. Anya, naglayngag tarakan ni Ermalin iti pusa. Ngamsak mat ti para asikaso kadagita pusa. Ay, makarengreng pa iti panagmiyaw da. Mabising dalakit day. Kalkalpas dalang nga tatang. Nagrarawat nga rin dagita pusa. Anya, di dapay lakit mahayblad amin. Tapno maungkel dan. Ha! Pasiglat akanan ti pusa dagito ginatgatang mo. Ermalin, bakit? Wan, iskulakay. Cat food dagita. Anya nga iti sidaan ta? Ay, katag sidata pa'y lang iti itlog ala, ingka kidin agprito iti itlog tani mabisina kon. Salpag. Agsida iti naimas dagiti pusa. Na magsida kami lang iti pritong itlog. Di ka nagreklamo, isko. Pada tayo matla aparswa dagita apusa. Iso ang masapol damot timangan. Ay, maulawak Mildred. Agbalinak la kuman apusa. Tapno agsida akmat iti naimas. Nabisi na anak ka naglaba. Nakapanaw mata ni Ermalin. Agar mo sarak matayin. Ay, agmiyaw manindag iti nagadua pusa. Jak pala nang nangan, dumawdawat naman iti kananda. Sapay nagadudang agmimiyaw. Ay, madadalan tilimbong ti panunot ko. Adagmimiyaw, damat agtataol nga aso iti arwayan. Ay, mabagtita ka talagan. Aglalaukan ti mangag ko. Unit ti nagadua pusa ka nagtataol nga aso. Apayod iskaw, kit-kita umutlatan dagiti bilay. Di ka matagdumugan. Ay sus, di nakmatan sungbatan kaanakan. Tangtangadam matan dagiti bilay. Mangmangagnak ka day. Meow. Ay, balangkan ti sa pusa. Meow. Meow. Nanana. Ay, agmimiyaw kamutan iskaw. Ay, dinak manrabraba ka diti kasta. Kaya't kumatanti agbalin na pusa, ante. Ay, sos, agmauyong kaniskaw. Apay kumakayat mo ti agbalin na pusa. Ad-adda nga ipatpatag ni Ermalin dagiti pusa mi, ngam iti siyak. Anya? Iso akayat kumatanti agbalin na pusa, ante. Meow! Meow! Nay, anya? Ay, sos. Nagadungag pa iso ti pusayaw, para iskaw. Agkakaiwarada iti arubayan yaw. Awan nga agpaiso ti anak mi kini Ermalin. Ngam nagadumat ti aw-awir ko pusa, pare. Kaya't mo asawan, si kaamin ti mga asikaso kadagita pusa. Wen, pare bagwes. Dandani inal daw agisangpet iti pusa ni Ermalin. Anya? Marengreng ako na dumdumag iti panagmimiyaw da. Nagsakit ti lapayag kon. Maawatan ka, paris ka o. Syakto pa yan ang makangkanggag kat masikurana ka. Anya nga tatirumbang nga ramida kadagita apusa, pare bagwes. Saanan abalay ti tao da ito'y balay me. No di kat balayan tinagado apusa. Di mo man pagpupudutan dagiti pusa, isko. Awan mo ti madingar aramiden taken ka Ngam adu dala una yan, Ermalin bakit?
Mabambanuga ko namang daldalos ka dagiti rugit da. Ano sama? Ta animal nga rod dagita. Jak pahin makaturog iti aldaw. Tagmimiaw matlatan dagiti pusam. Huston di ta pa nagrekreklamom isko. Dakkel ti maitulong dagita apusa diti balay. Iso dati mang parparmak kadagiti marabutit asumrak diti balay. Anya lakit din ni bakit. Isakit na latta dagiti pusa. Imbag ko mano si kamot ti mga asikaso kat saan mat. Oh, ilutom na ito nga ikan, isko. Anya, ikan manan ti ginatang mo asidan ta. Wan tap na mailakam ti kanan dagiti pusa. Maulawa ka talaga. Pasig nga ikan ti linaon ti tiyanta. Gumatang ka mamat itinatang wano karnit baboy. Apay, di mo nang imbaga nga ilaklak amak ti kanan ti pusa? Anya lakit din na ya. Dagiti manan pusa ti bagbagam. Panunutem mamad ti kanan ta. Ay, agyaman ka ta dapat ginatang ko asi daun ta isko. Naglaing ka nga reklamo. Oo, mabisin manin dagiti pusa maun. Ay, agniaw damanan. Dumawat damanan iti kanan da. Nagbangsi! Oh, sabi nga paaputam iti panyo day tagong mo ipagmutya. Di mo masayop ti rugit dagiti pusa yo, bayaw? Na-immunan ti agong ko amang saysay-up kadagita. Anya, masayop ko pa diti paraangan nyo. Nagaangot! Si maduta ko namang dalos kadagita arugit. Makabanog. Naapay nga minanagado ti pusa yo. Umdas ko man ati dua tarakan nyo. Diyak amo akin ikabagis mo. Ung tanak mo't no, reklamo ak. Sige, labsan kaan bayaw. Diakon mairusok tinabangsit ang masaysayop ko. Nagangot, makaulaw. Nay, nagamuran mo't tan iti dut-dut ti pusa day tabadom, iskaw anak ko. Ha? Ay, jak nadlaw atatang. Usubam day tabadom, nagado ti dut-dut ti pusa. Wan tatang. Day tantumot nga men, nagado ti pusa yaw. Ay, sinalbag. Amin lakit din nga isuot ko. Kadut-dut-dut iti pusa. At dapay dut-dut ti pusa di tamuging mo anay. Anya, ka ba nagdigaws? Agat pusan ti payud mo. Diyak kayaten ti agdigos tatang. Apay ngay? Mabuti nga kun iti danaw. Anya, inakaranda ka ang dagiti pusa asaan nga agdigdigaws. Panagriknak nga rod kat kaslakmat ten pusa tatang. Anya! Itaman pa'y adi ka agreklamo iti panagmiyaw dagiti pusa, lakay. Agmimiyaw dagiti pusa, isko. Mabisindan, ikamida iti kananda. Hoy, sumungbat ka man. Itay ka pa'y ang kasarsarita Ha? Adan ako niya marabutit. Meow! 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 Ha? Hoy, isko, papanam. Agmimiyaw ka mat kay madayo. Ha? Meow! Meow! Sapsapulan matan ni isko di marabutit? Meow! Ay, kaslamutan pusa ti asawa? Ante! Nayapa yun Irmalain. Kas kalamaor oraman nga imay dito'y balay. Ante, tulungan dak. Apay aya. Nisko, agmimiyaw mutlatan akas la pusa. Agamat pa yan iti marabuti. Anya? Irmalain, awan mat diti balayo ni iskaw. Awan ngagpaiso, ante. Napanan nga tati asawag. Ay, amang ano nagtalawin di pusa. Ay, stay. Asawam. Saan? Andiyak kaya ta pumanaw ti asawa kanti. Sa pulok ni isko. Hadamot ka malay, Irmalay. Siya na dakas ti agtarakan iti pusa. Ngam saan kumamot a sobra, Nagbangsit pa yun diti unag ti balayaw. Aga kaiwara dagiti nakaturog a pusa. Saan na madaldalusan ti aglawlaw. Anti, puray da kami akaro bayaw. Maap-apiktaran. Gapo iti kinabangsit dagiti rugit da. Anti, ulitak nga ibaga Irmalain. Sana dakas ti agdaraken iti pusa. Basta saan na sobra. Agasem ngay, kasla pagtarak na dan iti pusa ti balayaw.
Gapo iti kinaduda. Nalabit ang nauma di asawam. Iso ang nagtalawan. Diyak kaya't ang mapukaw ko ti asawa kanti. Sa pulag. Ay, rumbang laang sa pulam, irmalain. Katdag iti nagadwa po sayaw. Iwarasyo langan kadag iti karoba. Nga awan po sa da. Taisudan ti mang tarakan kadag iti daduma. Wan anti, kasta ti aramidag. Inak sa pulan ni Isko. Kat pagawid akon. Dapat patag ti asawa ngam dagiti pusa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Di nakasarsarita ta napudot ti ulok, Joshua. Saan anasaya at aldaw ko ita? At dako man napatig nga bagakin ka ngam napudot mo ti ulaw, Minerva. Ala, ikan ka iti innam a segundo nga agsao, Joshua. Oh, agsao kan. Ag-birthday jay putot ni Parilyon, Minerva, bakit? Kayat mo ka diti. Apin lang ngay pagamday ta. Pagsayatan mo't gayam. Aha. Anya Laki din ni Minerva. Nagalis taw. Anya nga iti pinartida, Joshua. Dua ababaw, ikan dua mo't akal daing. Ay kat mapantang arudin Nagginad kalakit din nga tigtignay. Ay. No pakilanitan ti bagak, nagalisto ka. Mangibabain man ti asawa kon Parilyon. Inggaraw naman ang pinagbabawal at tiknik ako nada. Bayam kadilatan ni bakit mo, pare Joshua. Kitaam ngamin at igaraw na ijilamisaan paray. Nakasaganan ti sili na. Ay silipin na. Apang ikargaan na kadagiti makmakan. Di mo latan ni kaskaso ni Mari Minerva. Adumat ti sagana. Ay sos. Nagadaon ti inkargana asida ti plastic bag paray. Inakanawaan ni bagakaw. Ay, mangibabain law na yan. Mangibabain ka manayin, bakit? Nagadaw tinsupot mo abagmakan. Kasarsarita ka aya, Joshua. Agulimak ka. Igaraw mo man ang tinagalas nga ugalayim. Apay alapdan nagagsaw. Mabanugak ang makisarita kan ka. Awan mutlat serserbi ti pagsaritaan ta. Dudwata lang arudin do ti balay. Lapdan nakpay lang agsarita. Sumarden kan, Joshua. Matibab ka makitam. Aha. Ala, agsao ka pa'y talaga makaraman kan kanya. Ayan ni Joshua, Minerva. Didak man pa'y kasarsarita, tatang. Anya? Ay, ada ko maibagak ni Joshua. Di man sa pulan kanyak ni Joshua, tatang. Makadisturbo kayo. Ay. Nagalasan day ta pa nagsungsungbat mau. No kasano ti kinangisit ti gugot mau. Isumit ti kinalas ti ugalim. Anya? Kasarsarita kay tinasayaat. Sungbatan na kiday ni ti baribar. No saan lang nga may pari ti mang disnog iti babae. Dinanog ko, day ta nagpost ko, labibig mau. Anya? Betty, bumatangak man iti suka. Bitchin, paminta, bawang kan sibuyas. Anya pa'y tigatanga, Minerva? Di mo damagan, no anya pa'y dagiti gatangak. No anya laang dagiti imbaga. Isula ang tiitad mo. Apay ngay, Minerva. Makaungot ka matan. Itad mo kit din dagiti gatgatangag. Tagawid akong. Kartingam. Ay, di nakapuraan, Nagginad kalakit din nga agraw. Inaklag humatangan iti sabali at tersena. Ay, kat pumanaw ka nga ruden, Nagalas ti ugali mo, babae. Saan ang nagalas ti ugali? Sika, tinagalas ti ugali na. Na? Siyak pa yun tinagalas ti ugali na? Ha? Anya ti kayat mo ama pasamak ita, Bete? Ay, di nakman karkaritan, Minerva. Aggubal ta ano kayat mau? Kabutang kaya? Ha? Mamin ano kamutlaang ako taran ngay? Na ay, nagtangsit kan babae? Ikaktupay ti gripo day tabakrang mau, tapno maungkal kan? Buisit ka? Anya? Talaga mangibabain ka. Naglaing kang agsapol iti apa. Ops, di nakasarsarita, Joshua. Si kaitan ti sarsaritaan dagiti karuba.
Di mo kano ammo ti makikaro ba? Sige, agsao ka pa'y. Ay, saan arumbang ti kasdyang inaramid mo kinibite? Sumardang kan asumanaw. Guyudak day tadilang makitam. Anya laki day ni Minerva. Apay, di ka makauawat itisaw, Joshua. Jak kayat adengdenggan day taboses mo. Awananak itimod ang makisaritakan ka. Nagalasan day ta pa nagsungsungbat mo. Intun kwan makasarak ka iti mangtutupken ka kat aglaban kayaw. Saan to ang mapasamag ti kasa? Gaputa awan ti kabuteng ko. Anya? Ha! Awan ti pagbutbut ngan tinagtaudak a pamilya. Pulime tinaturad kan man nakigubat. Anya? Day di apong ko, veterano idi tiyempo ti gubat. Day di matatang ko, soldado, pulismat dagiti dua a kakabsat ko. Anya? Ken ado dagiti kakabagyan mi a politiko. Kat no kabagyak matkat ni mayor dito'y ili tayo. Anya? Uray ti congressman kat kapidwa day ditatangkaw. Naay? Iso asa anak asinsinan a tao, Joshua. High profile tinagtaudak a pamilya. Ay, imbag man tamanusam ti kasdi a klase ti babae, nagtangsay anak ko. Tatang. No agsasaw, kunamlan isaw ti kalayngan. Awan ipirpirit na saaw. Wen nga raw tatang. Ay mababainak pa iti naramid na kinibitay. Inapanakitay. Namuak mo't day takin ni Leon, hindi nagsabat kami. Damdamagin lang ni Betay, no anya pa'y tigatangan na, ngamkilaat ka na, nagpungtaut, kat pinagsasawan na mo taon. Binagbagak mo tan, ngam di nakdengdenggan tatang. Mapagbaliw mo pa'y ayat ikaskin kwa na, anak kaw. Pagbaliw siguro madisnog mo, yung nagposko labibig ti asawam. Tatang. Ay, di ka ko mamasay riti imbagak, kaputapod no mo'y nagposkol ti bibig na. Kas labibig tinapas maabulilay. Tatang. Nay, si kamot ti masabat ko dito'y parangan, Minerva. Wala akong paki. Nagalasan ti panagsungsungbat mo iti bakit akas kanyak. Awan pa'y panagrespeto, Minerva. Nasken ka di pa'y nga ibagam asyak ti masabat mo, Nana. Ha? Stupid! Ay! Nagalasan day taasaw, Minerva. Ita lang amin amag na ka iti paraangak. Iso nga imbagak ti kasjay. Kasanumat ngamin, paritan nakmutin ni Betty amag na iti parangan na. Anya, nagalas ti ugali day Betty. Paritan nakit din amag na iti arubayan na. Apay nga paritan na ka, Minerva. Jak amoy ti day babae. Nagtadam ti mata na ako mita kanyak. Kasla agmat mata amang gagamod. Anya, addan tulat taal daw kanyak day Betty. Apay, dinto lang atan lumabas iti paraangak. Ipakagat ko iti nagdakkel nga asaw. No lumabas iti paraangak, tapno ammo na tagbutang. Apay yan, Nana? Kas lamang liklik-lik kamutan diti paraangak. Sabali mo tin andalan ti pagpagnaam. Ay kwa. Mabainak nga ben, Betay. Mga iparit mo mahit no magnaak dito'y parangam. Apay ko mga iparit ko ang magnaka dito'y paraangak ngay, Nana. Imbaga nga min kanyak ni Minerva. Aparita mo dagiti tao ang magna dito'y parangan. Apay ko mga aramidak ti kasta, kat ada istor ko, Nana. Di pa'y kat awanan ti umay gumatang kanyak? No paritak dagiti ka aruba ang magna? Ay, sinalbag da di a Minerva. Palso amin nga imbagbagana. Diyo pat siya nagiti ibagbagana, gaputan na sakit la tinakam na kanya. Jak kayat imbagbagayo kin ni Betty, Nana. Siyak pa yan tirumrum war adakas. Bakbakitan kayo at ismosa. Awan pa'y amuyo. Ay, tanangam ko mati pa nagsasaom kanyak, Minerva. Awan, ti madingay bagbagakin ni Betty. Nagalas ti ugali day Betty. Kunamlan asino nagsasao. Agpada kayo iti ugali. Siguro, pinadakas na kon kini Betty. Ay, saan ka pinadakas kini Betty? Sa balay, tinagsaritaan, Betty. Ulbot na bakbakatan. Nay,
Nangalaam iti laing mo, amang ibaga kanya kiti kasta Minerva. No asino jay nagsili, isumat ti magasangan. Ay, tanangam ti panagsarsarita Minerva. Amangan numalipatan ka akaaruba. Pasensya kayo, nana. Nalaing ngamin yagsaw ti asawak. Ambok pa'y laang ti pagluglugarak nga uray bakit akong. Diyak magustuhan ti panagsasauna. Maumak meten ti kasjengar aramidon na, nana. Agtep-tepelak laang tajak kayat yagriri kamay. Ay, diyak kayaten nga ulitan pa'y ni Minerva ti kasyay. Tama nga no diyak makapagtepel. Nana. Naano siyak, ngam no siyak ti mapunuan. Diyak atrasan ti asawam. Nana. Pasensya ka no kastoy ti panagsasaok, Joshua. Nalabas mat ngaminon ti asawam. Apay nga itaka lang asumangpat kat malaman? Ha? Kasarsarita ka. Sumungbat ka itinasaya at Joshua. Naggapuam? Iji balayda nana Alberta. Anya tinaramid mo ijay balayda? Siguro, babaim da jabakata niya. Ay. Anya ka din day ta sa asawa Minerva? Babaim ka din ni bakit Alberta, Joshua? At dalaim paramid na kanyak. Tinulungak lang mat di bakit? Awanan kay tibaing, Joshua. Agbabae ka lang arudan, jay pa'y bakit anagangsag. Nagrugay ti panunot mo. Ha? Mapaisuan ka, gaputapud no ti atap ko a babaim da jabakit. Ay, sumarteng kan. Saanin anasaya ti rumrumbar di tanggiwat mo? Naanos kakit di pari Joshua. No siyak lang ti asawa ni Minerva. Dinusag ko. Ay, mabainak nga main kadagiti kakabagyan ni Minerva. Paray, no kabailak pa nga anusan to gali na. Agan anusak pa lang nga. Amom pare, tikas jay a klase ti babae. Di mo ni kaskaso. Bye-bye amlatan. Ay, pare yawn. Ay, masya na kon kan ka, pare Joshua. Nakakaasi kan amang tep-tepel itiriknam. Amok akayat mo matan akabilin ti asawam. Ngam laplap damlaang ti bagim. Pudno day tangay bagbagam, paray. Jak tu pa yan ni kaskaso ni bagat mo no masabsabat ko. Taamok matlaeng asaan anasaya at akasarita. Likliklikan min ni Mari Minerva, pare. Apay asap sa pulam kanyak ti asawam, Minerva. Saan mo tin anagawit tatang? Napan ko sinapol ije balay da na Alberta ngam awan mat. Apay nga ije balay da Alberta ti pangsapulam ka ni Joshua. Kat no babae ni Joshua ni Nana Alberta. Aya, babae ni Joshua ni Alberta? Wan tatang, agbabakit na dya Joshua. Agbabae lang arudan. Jay pa'y bakit akas lakarag tirupa na. Ay. Aguyaw ka manin ako nak, Minerva. Kunamlan na pintas ka, babae. No kasano ti kinapangit ti ugalaym. Kastamay ti kinapangit ti rupam. Anya? Karkarupam day ta nagngisit akilikilaym. Tatang! Bain na Joshua. Saanin ang nagaw-awid ija balay? Nagkuyog dan kininana Alberta babae na. Sigurado ka iti dayta nga ibagbaga Minerva? A babae ni Joshua ni Nana Alberta? Wen Betty, iso asaanin nga agaw-awid ni Joshua tanagtaraydan. Ay. Awan pamanagnak mo iti dayta nga ibagbaga Minerva. Umdasan a pamanagnak ko tinakitak ide a panagkuyog da. Saan na nasayat dayta nga ibagbagam? Panangdadaal dayta nga ibagbagam. Ha! Garang ganjang mat na dya bakit Alberta. Nagsapol iti mangkudkod iti gagatal na. Pwe! Ay! Anya kinuna Minerva. Ayan ti asawak na Alberta. Amok nagkuyog kayo kini Joshua. Ay, aglablabos kan Minerva. Tiamom nga ta. Katsan anakadanon kanyak dagiti bagbagam. Ha? Tapno agnakam ka. Dahito iti parakan ka. Anay, dinanugnak na na Alberta. Saan laday tataramidakan ka? Anay, di naklabusan na na Alberta. Di mo ibabati paldag. Aso, nalabusan na ni Minerva. Paruta kami na buhok mo. Ay,
Nay ko, di nakpungutan na na Alberta. Ay, kurang pa'y day ta, Minerva. Day to'y pa'y ti flying cake ka. Ay, sus! Knock-out ni Minerva! Gunam! Anya ngay ita! Knock-out kan! Ay, nanay, babay na kaya Tersina. Naga daw tinakakita kanya kidilinabusan kan kinuktaran nak di Nana Alberta. Ay, napukaw ko pa'y tipuot ko. Ay, kat gun ma. Agnagam kamat siguron. Kunak man no awan ti kabuting mo. Saan kaday apuliyo tinaturaid kan nasisiglat? Awan mo't gayam bail mo. Nalaing kalaing agsaaw. Ngam awan mo't gayam ti kabailam. Di nakadi sakit, Diyos wala kay. Apay ko mang isakit kakat si kamot laing tinangirugi tiriribok. Alaman? Anya? Agbalbaliw kan, Minerva. Idjamon day tamading aramid mo. Tapno saan ka may babain? Lakay. Agyaman ka. Taday talaang tinaramid kan ni Nana Alberta. Apay, nalipata mo, a black belter ni Nana Alberta. Ay, no di ka pelagbalbalaw. Panawan ka butain. Nauma ako ni tikas tang ugalim. Ay, di na ko mapampanawan, Diyos wala kay. Agsingsing puta kun. Baliwa kun ti mading ugali. Promise! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.